duanan ene ye di aba my Ghana mu autim se ene ye bebre na no ena aba ne ye we mu se ba wonum edi aba eni nhihye eda adwumade no hunya no boni bia on woni boni bia ni adwum boni bia tachire nanso da ahia semunti ena sa adwumade omudie no eyese bia oman ye mu bia takwadefo ena bia ni kumasefo ye bibisa we dia ye international business asem ne kan enti deals ni bu ho mu ye na se wan ni ya ma mra no antachire pasera e bedu mrebi no ne do ha eni amane ni sabia ni mbuase eni judgment debts nsem ena eba enti ye mpa ne toto empa ne no ano enti ne be ya wo mu emmo adwumade na chi nkoko piem e wo mra hye bedwam na ye mra hye bedwe fiefo a se bibia ye oman no e dia ye ya ye kokode mra ye mra tumo mujitum no wo mu fa kodan mra hye bedwe fiefo na wo mu endu so do so ho eni hu komo enu do muye ansana wo motu sana mo no eya sa obi nim esanse bia ne na wo abemu 2024 sa kire ba afa na wo ha eni court ko ne mansotwe eni judgment debt ka na beto abanfoforo no a asana so ntware de wo sesa da roma wonum entu sana mo no wo se won ka obabia na mpanifo ntie ne yes won ka se bia wotia sa hye na aban na ye memum wo twe mo adwen de su se eye na so ye no wo mo chenko parliament na ye mra hye befiefo entena so eni hu nkomo enyi ntumhwemu se ye ansana omotu sana mo no wakaza no chem so bibi ti se China hydro project yi say eno sa agreement enye bibia hadwen enye bad kra ye ne China for se bibia koye kama nanso se ekokoba se ade ye international financial transaction de emrasam komu na entiase anya adwuma kyan ko abo hu na akofa ase pina no de aba enti wona de we ya wa hye na adwen no mo obi nyina adwen ene na no emfa si bone eye ne yoyo ene papa munti ene wo kopie mo UK wona sa adwen kye no abatudwa Akoma FM. Yes sir, you are from Sobra kan kase bono so ye demo Facebook live brane be ka ye ho uba me ma hwe sampa show like your page no mai like na share sa na yenko yenim asante manse mu NDC amanyokuo eni omafo bia wonum eye dagomba emabunu wonum enkabom ekuo eni mu empanifo nya na meka say wonum ni nsentwofo akasa 17888 kyese nanum ha no mom ukopie mu Ghana ye mra hye bedafie mu a edom kuma no omo ho anka ne empanifo bia no omudi ahyeta ewo ho no a ye boni pass message denim so we de wonu na ye dom kuma ba no dani ye bo we susu anim so we su de o champion pa ewo dom kuma no enu ene ye ni de akoso ni nkomo bi akoso party ni mpanifo so o ma ye nsachaye atwa de abutu kura ma efi so mo ye sa nsachaye wo mra hye bedom ho no no asumwie de asumwie betimi akasa bi nyineti ewo NDC amyeko no emu ni na mu no ena mabuni ene Ghana semtrofo akasa a o trofo eye Mohammed Baba wacha se de ekoso ewo parliament ho no hadwen we exercise uko minority side ho no a 777 wo mu free sremfo mu ni se bia ni tumi bia ewo ekoba na se ne no na senso so na ame ade so enche ye ko abato so akoto oba enti se bibi se na mutu ho na mo a ewo se mo ko grounds ko fom ko busebusem ansana moto na mo bi se ye ko ba nsa emwa omafo de ya odi enti afi abano wo mo ento enu asem shofo hye mu de ye course ye nua be makwa me bafo je kum kopie mu ho na nsam wo mo wesa ye no wo probi bae yenu ya bako yenu honorable Montaka Mubarak na oye MP ewo aswase ha ena bako so eye honorable Haruna Idrisu wono so eye minority leader in parliament omomi enu ya ke o mabom afa yo mase atide ya prakope eye the national party chairman of NDC honorable Asedo Nkatia na ehia se wo so opie no ma ye hu de tia omoto sa anamo na asema wo ka ya ye no pebi na de ka ho asem wa one ose omuhia regional balance ewo minority leadership no wo parliament enti ne ma wo yi wo free ye gina ha na ya mana hu se na regional balance na wo bodi no yo huno se no enti no mo ye na sa no
because when you are moving away, I'm at 4 northern regions. 4 northern regions out of the northern regions, you know, and then see the minority in our parliament. And no one can China, Yasanti Mai Hana, you know, no representative here who are represented as Antimai. So 2024 year, but we are here, but you know. Economy and Master and the Dimutin Timaya, a big national area campaign and a civil. And see, he said, minority leadership, Yenya will be our war economic background. Now, no, I need a minority. And see, the Janaka Sabi said, and so what I said, the minority leadership, so honorable have my grace to market, and now I say actually, I'm will be for FDR. Doesn't mean said the flagman of the party and so economic background the home of for yet appeal to the leadership of the party and this said anybody we are so na asana and sign a 87.9 Kumasi. On the tight who said was a cheap paper no free any batch team say any has come or the best work count way a signals are what my party in planning for any or more brush bedamina. Yet so we are from Tobra Kankasi bonus. So we see them on Facebook and baby will be an mention chance so Babaka Yaho Obanso men shabby like he paid no share na for comments no eguasi home. And I'm a player the man about 2 money chim so copium our home and no be a 150 months and more bancy when fish you no uncle Alfred and could and mamma papa wono yade etono yasi and sasmo emma so tree enti military and as was sani be amatu akase kodi eche wakumu edna twachre what is a quiet fast was santo antoine eba ya ne say abanti awukui no ani adise ba ku bi won won ma me ba be din ko mo na ya fe ene akoye wetin dia mo nyina isi ko mo ntumi nti no den ena abanti na ne ko mo nyina hye dem a o mo ntumi nti o mama o papa e dia ba o nya TV so we bi na Ghana ko efe ye bi so se emra ekutu ko so obo ama abanti ba fon ekre no fan ene ehu bo abomu adan na na we nti ankoye weduma et say the other I'm going to show papa because I said we will increase that because we see now in the living room the barista you know the cry and if they just what don't for thank you I'm your first university now if you so for that don't move long guard before most that they are talking who will buy the long market travel 87.9 of course is someone of grass and don't know it is a good way and we are here.
and since you said that I defense minister or rather Mr. Leafy who any abandoned for Senegal as far for more big boom putting on ma and run papa for no cano someone only soon not attending me if my enigma. The Mr. Man for any sort of form to perfect. You are Mr. Filla but the Jerry Town Sata for the idea to go and keep her. Now to see the idea done I could be. That's a soldier what we don't know. Juma a big for no one that think that I will chat at the air language. And yet, you have to grab by the grab my own friend myself. No more money years. And this idea, but I don't do anything because I don't know it. But the airport, you didn't do it. The slap and power. Don't blame. On blame. One man holding them. One they would the airport. So, something as you say, you know, more medical account, you know, one of my additional management and then among me and Christmas. That's what the big command will be another victim of the answer. And you the ones and so evaluation area. Nana ya beda se papa ni amaneba odi efi hobo ma ba suri e wi afram to bre akan kase no emu so et so na ye wie hobo on mo no ya rehosem ye ne ye tie bam abepie mu a ewo enkranmantem hanma West Hills Malls empotem ho mo ba ko kase pa ba ko a Ghana ha nipa mpempem meko ho enura arehosem bi esiye ewo ho abra abantie bi outim se wonyu enko ba bia wonko ba bia ne mfinhia no eye mfinhia aduasa emienu epe na ye ka nipa ye abantie oda okasafo yi eso a nua banso yo bi a wobonyom ewo man Ghana emu obo gospel ebi perpetual didie ni nua eno no outim se busuan hihye bi twa ne plane ticket ya wie woni ebusuan kan emienu na nka ne ye yomutu kwan kopie mu ewo nkrofo maso nti enura na abantie ye se wa kopie mu ewo West Hills Mall ho na nka okopani ma akra e de akodo asaso apesika akra e de akọ se de bi okọ a ne ho enkyere no ewo obi man so na hono na bag bi ebo na chi enso e no koyi ya sa ne ma sikai ene ne mokoto enya na ebo mo okọ enti kwanso na police ni ya sa bre na wo bo ba e ho hu ne ka che ne se wo mra na o hwe bag no a ebo na chi ne mu no se na ekoba ne san since when na police for bi na me ba bi atumi fra ne se o bag ye bo ba bi na me hwe de wo mti abanti san so onim emra ne nti wo ye se da bi me fa hwe ma chanko de bibia ba hwe de asma ba hwe me bi fie fo asma wa me ma wo sa tumi ne ma unye de opeso ye enti ho apedi apeti ye ene ye se posini etuo ene na taade ekura ne nti wo ye se wode ne hu abanti etwa na sigu fom wo twa na se egu fom awie ekura mpo de ye se bia ne ti abọ honom na owu ye agya no na adumfo bi fa ne kopie mo hospital obi ehu de kan police officer apedi fom honom mo abo obi a ne ti wo twa na egu honom a ne ti abọ ayi suo na wo sane ne pepra yi ayi ade ya shoka ibi na wo de shoki abanti ya o se wu kumi o se mi ku onto so de bag na ma mi ku ampampa mi abanti ya ma ne hu me 3 ai kaya nko betumi dia survive no we ba ne eja mu a wo wu ya ewo nkran krodi ya yimu ensem na ko ya ho sempa ma no pay onua ma che so abra perpetual didie wo fra ye a ye ne kasa ewo TV so wo timi so ani wo so alaya fo ene abusuafo nyina bom timi kasa botia no police station wo mabọ ade mu ewo ho mo asem no ho na enso mi kasa de enchen ko be boga nso ye de nemu no akọhyem ewo fridge mu a yegu so ehwe na de nam sunti akafa sa wosem ebaye no wo mo so abiebie mu ye e de ahwe Ghana fo Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9. Abuzianto ya tbanzi brakan kase bodo so ha yo nia TV so na hefa ne court Tamale High Court 2 enei penipa wonu wande ye etemuafo Eric Ansa Akoma watrase de atodwa echemu se nipa ebia nanum ha no ma beto odwa ese de kwa du abowo mu se wo ba fanyansa kwa bi hwe no mo obo man ekro no eno enei sa enipa no wonum amwo mbere 500,000 Ghana cedi eno mde atuni ba ku
bia so no da hye so japade obia mienu ene ye de ato on so a ebusu asem no emu eya pa o me nipa maako enan ene de sa akwadui aba wo mum ni nya no chire so no o ma sa age wo mo krata asem obetu wo matu kwan wo passport nya no wo ma hye won se won fa emra sine be ya munya kwan entu kwan enkopiem e wonkofo ma so na no asem de si obi ko gina mu obi afa ya hwe nipa ya ehuni wo mo mpasa asem ni bi atie wo mo hwe ne mu se bosome a enchen o kene ya kwakọ mu no ne de to so aduronu enwotwe 28 February wo mo san so mra asem no so biem na wo mo entsa so enkam enipa enayi wo mo nsem no eye buburuja ne nya no eye se ye de aduma na ahwo mo nsa mehwe Northern Development Authority ene ye de hwo mo se ko wi achi wo ne nkrofo wo mo abu wo ma no ko mu se jei nsem no e court ye kwa ma so na ye ne Christopher Amoako edi nkomo ene court ho wo no ene call ho ntia ko busa se okoye no de ade ene si ye me ne ya wi da se mo aba wi apem to ra kan kase bo so Tamale High Court tu na akopie mo ho anopai ni awie ye kosi se wo ema no o bail no ensam no ne kwa duro se ne ka kosi ye. Yes, June last year and special prosecutor started in edifa NDA officials be any consultancy firm be omo award contract be edemao contract no ye be 5 million Ghana cedis near tree but a bit baby no contract sum no ekodru be 10 million ni a tree na eno na former NDA boss say wantiasie and lawyer Pebu file case was special prosecutor who say omunye nhwemo was asem no mu eno na special prosecutor aye nhwemo a odukodu boss anipa enan no NDA omo CEO any deputy CEO so menu as say ka say President Akufo-Addo since last year what termination of appointment and consult special prosecutor HSA seminal no do for who say corruption do and for court na court any kodi and na face there Tamale High Court 2 pie hono kwadu no nsia 6 charges na charges ne nyina no read no sanipa nine no plead not guilty ma kwan say defense lawyers no kasa and almost the bill almost na almost court ma san no bill na court edutu mu bill to the sum of 2 million Ghana cedis. Almost four no baku be a bill no 500,000 Ghana cedis. And we almost four no 2 million. Any two sureties. Meet bail condition na afi kofi na report for the sittings na judge no ma say their case no of public interest in no going to and until 28th February case management after no now should be 7.9 Kumasi now to okay no we intend them Chris ya beda say na achire ya toaso e de free baby a ne ewie ye na usia ye ni abema Christopher Amoako wode nsemi efri Tamale e na besom ye be gina we say so ye home so abasesia ye ba e de kase e wachire Shese bema bi edi ni sika aboa oba bi nanso ene oba no ayina no sap pepenso ena oba bi a woti ba bi dwene ne ho bema bi ba se ne pe na woti na kuma nyina e ma no nanso so bema no de oba yi akoma edi agro
Akrebi abasison esana wofo a wonti wani anhwe enkoda no enti enti ena Maa Akos meni mabedwafo ye kase se oba bi di wafo ha bi mo se bana bi di wafo ha bi mo wo ye oba se awofo agyan wajeje mu na wasade no wanya fabra akoma mu Nsem dwumadi so na meni mabedwafo entina so enti bomodi anabra eye Akoma 87.9 FM yani yeniamam onye TV efe dwumadi live efi awia dumienu abapon semadiana 12:40 edikosi 3 PM and the dwumadi ebro adwoda edikosi fiaba Akoma mu Nsem eye intase Maa FM 87.9 Kumasi. Mamo akwa bi mu yaba ne ba beto so wadwade kasebo emu na ohwemu a ene da pon na kase a e ba beto odwa se ne aban no wodi domestic debt exchange program bi hwehwe so na e boss woni akrakra bi a wonum eye board holders for wom ehwemu de no musika sem no nkwade banya ne bekwa wie no hwa ne e na hye de wose wonum ewie na ne nya mu no panifo de abeto odwa ehwemu se wom se ne de won be wie de na nso kwan bi aso no ensem ni niema bi fiafia ho a wose echi no abani mu mpanifo mo hwe etu ho na mo ede ema aso ye hwe ye sika sem enimu entutu ensem eso ede nsem nyina tudwa na no nya na ayese ai no fo program ye kwakofo mpo de asem abasinse o my Ghana komu a eho nsem aye ni no na ewo se wo twin bread gu ani mesa so mo a no wonom ewo ye omo ye board holders no 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 mo ntina ase enka se yi na nko fo kuntra ase akoye de opeso wo ye na ani eba so nti omo ne abana twe ya nti ne na ye dai wo se wonum ewie bibia na bibia nso etumi kwaso eye aban e de atudwe echem so guso a meka say waye dodo no awie ne san kombo no akwa akopie emu ewo ho na insurance and say insurance industries and banking sectors no ohwe mu ampanifo and abrokona so Ghana securities industries dodo no ano eka ho bia ohwe mu a wonum ene aban account ase apamu a eno mo ede ho nsem atodwa individual bond holders forum wonum ewo kuo bi e ho asa kuo mu no wonum ede atodwa echemu ede ahwe aban ese adaroma niema hodo bebre na no na ohwe mu akoso ewo ho enti sene ebeya niema hodo bebre entumi enko enchia na enko for how enfama no so mo etese niema bebre se na be betumi abo na ntiase so ya dwumanti na tinti tietia mu yes enne na ahwe mu a deadline no wo mo edi ewienti omo wie susu a de ebefiri mu ababia no enso mu Nsem no ebekoso wa haya abusia free ya saya kopie mu ankrofo amaso nsemu a na ye library ya me ya domo a ye hwe kwan se October bosome ewo afia yi emu no abato kese bekoso ewo library ama no emu no makoto aba e de yi omampani na abrokro na so ye mpanifo titio mrahye befiefo na ohwe mu na no pani ye to aba ma no ewo ma no emu eye Georgia papa no yo bi a odi agboro ba kansie mu ankoden pa wodi o ma na nim do mu ko gboro bomu a ko wie cho se wa wie ne ball bo akansi ne na nso adwen ani ahofama ye di bu o man wo bi enti wa be pre o mampani no bo ball enti o mo nya gide wo mu e no moto oba no e de ema no e ma tim se wo betra banwa so afimpi mienu ani edu emotwe emu no ma no che se ne se bo mu si chi wo mpa ne se de enim so dwodwe de nka ya de e wo football mu nti nka ba ye obetini abo ma ne ma ko ye so yesa e no mu hu no sikasem enko ye che se dirimu de kankan ne proyesa ne so nani ewuye wako parliament e de akotudwa echem so ya me ya adomo a afia ba ombeto e wo October 10th no obesan so e de di akọ paper so se o monto aba no emfama no yesi nkrofo adwa papa o madwa ne so be ne den ade de ya adwen kire wa hwe na adwen e de awie nti se ne ebe ye beto ama no so e ye boache bidin Pura kan kasebo e de besomo ni TV so no ha e na brand ejaye na ye de si production team solid one Rosina Foster Free Sanso na brand ya mesem e no mo etaye chi se production team Sanso e na sound of honor Richard wo hon mo Sanso e na director ne mo amaka nyina Antaro ne ya ta din kana meti ye ne so wonu nyina e ka ho bi e no mo e bedom aha ni noi
ni no e na be hwe direct ya ma be bia no eti Akos so wa no camera for so Reverend Andy and Evans midi e de afiatago aka fanform ebusionionline.com so ko na kokenka bi e wo ho ye be san so ahia enko ba bia Sinti any a day to Plumo, or convoy ye be not to Safraway, was this open. FM. Your name are so fully new Akos go with you. When I say you're pursuing you really crack. Into your bedroom, software or no, a dinner, a bag, not the say or come, and now your person, your man, you really crack and at the mark home. It is so full. The Ahena, or person, your man. I'm a friend. Ofre mami na mami ni ba se mo ka che afro le frère papa ni bi ma ho fa ni kwa ya me fa so a se se sika ba de ko ni de ya me tete ne se bi a me fa sika e be se ni a fa na ma ye e ya se na so mami mpacho what's your kind nti ahom wa e be na de ma wo se so wo se pen bi mu a wate ase ni ne baso obede he na wo e kwan be no be fa so onu ne ba e betumi edi nkita ho Kachira mu se so woni be bia kwala no na se on frɛ yo ana me bichi ni bia pon frɛ no nka kyerɛ no so mmra fu no mo ne ntama se kasa no jam si ame no kasa eno amato me papa wo fa se ne kasa ana pen me papa wo fa se ne kasa so mo hia no akala ndi o mo ntimi ne ntwa akala wo man so no mmra fu na dia wo bi o mo ne nka no on fa na ba ko nti omra o me fa akwala ne nko on ko fie sisi a wo hia no fie so omra akwala ni se wo me on papa no nti no sisi a me de metimi akacha ne se mimi ni she kacha ne ba to on ko fie da bi una wo de ne ba fie nti wo nko fie de ye nko fie sa o ba na wo ko wo na ono na wo ye nti se bibi wo ho a wanya aba kacha no mo ndi usubi ni nti dia de na oba no omra meye oba ho nti dia de na omra meye se oba be ya o jansa aha chira no se wo se omra fie ye ka se bra fie so na che se asem wo ti a asem wo ne se me wo ye no o jame wo daddy wo me bai no jame ho nti me sister mo na be fa me o share me nti o mo se omra na dia wo bi o mo ne nka no fa le banko simple nti o mo so mo number wo mi na ye klado me papa mo na ye klado se sa Nsem investigation wo mo pesa mo nya understand na number meeting dia mo na ma frɛ ni mo nya ntiase wo so ko mpacho ni be bia oba no ni be bia oba no na ubetumi akwa ebusia nche said ye o si kire se wo mo se bra fie na akra ne de wo ho na de wo pese wo ye ma wo ba no ubetumi aye ni sana bi o wa ye mo wa e wo ne nya mo la ni che mo o kase ni sa ka no ma se ama me wo wa no friend ni sa se wo ko
asɛm no lɔɔre fɛ nsɛm ne lɔɔre fɛ plan na ne sika na no ade ne na wɔka na no ɛno kora na asɛm no yɛ ayi plan wɔ kɔɔ yɛ sɛ no 1.7 ɛno kora na ntɔkwa na ba no kora na ɛyɛ sɛ no 1.7 o sɛ ne 1.7 si wɔn phone so hwɛ mami papa yɛ pushi me to wɔ wa mama makoma yɛ me ya pa ha nti sɛ me free ha ɛnyɛ mo anim a me de ne kɔ police station me lɔke ne nhwi a me sika bi a ɛwɔ no office de wa we de ɔka kyɛm so de bɛma me wa ka kyerɛ me sɛ me fa nkyɛ no nti ne ma gye fiti de one because nsɛm wa kan we bu n'anim ase etwa ntra kɛse atom so me busuafo buafu no paa ahana me tena makoma ya me ya me buafu kɛse paa ntwa ne wa twa to me wo so wɔ TV no so no ba bɛtɛ ha sa ɔno asan me sɛ wa ya sɛ bɛ kora na wakoma wɔ money me evidence ɔso wa san 1.5 ɔsɛ nim si obi phone so nti metimi afra nipa na star cross ne ɔsɛ ma 70 cedi sɔfo yi ma ɛna ka sɛ na fa sɔfo yi ma ɛna ka sɛ na fa 70 cedi 100 cedi no why na dem second one 100 cedi ɔde ma hwan ɔde ma hwan me se sɛbi ɛyɛ sɔfo yi ma na ka sɛ o ka kyerɛ ne sɛ nkura wo yi sika wɔ nti 70 cedi 100 cedi wɔde ma hwan why na what's the 1.7 no so what any 7 and I'm going to why not 70 cedi no sɔfo yi ma na ka sɛ wosu yi sika wɔ ɔpɛ sɛ wɔba me ɛka asɛm no ya ka na ma kan ti na ya on the tie ni sama je me pelo kre me ka kyerɛ ne sɛ wo se abɔfra me mɛto ne din bla 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 me de ka so entika du sɛ wabusuafoɔ ne sɛ baabi a wɔwɔ no ɛkwan wa ntimi mɛtena hɔ na afei deɛ ɛbɛka kyerɛ me sɛ fa wansiri anaasɛ sɛ mboa yɛ dɛ ɛbra enti wabusuafoɔ ne sɛ abɔfra ne sɛ ɔba bɛyɛ dɛ papa ne sɛ ɔba bɛgye ne ba nti amammerɛ wɔ hɔ no nka nkyerɛ no na ɔba a wɔn aba no ɔmfa na busuafoɔ nka ato na nkyɛn mu hwɛ na mpatwa wo so wakɔ abusua no ma kɔ no hɔ me patwa o chantro me si o chantro nti me pese mo nya no kura bu nti mo mfrɛ no ma no na yɛ no kura ni de o sese ye ye sofo mesrɛw sɛ wo sɛ o fie mu ɛna wokɔɛ wakotu nsa ɛwɔ hɔ na mboa enti sese ɛba no ɛwɔ abusua hɔ enti adan na ɔnkɔ na wonkɔ busa ade a ɛsɛ sɛ ɔmo boa wo na woyɛ na woje wa wɔde hyɛ ba ɛda sɛ anisha sɛbi kusiro ɛgya mpuru na ɔmpie tamanfa asɛm na amba ha kadeɛ abusuafoɔ ne keka obi anka nkyerɛ me obi amfrɛ me nka nkyerɛ me because mfiri wei a meka kyerɛ me sɛ ɔwɔ ne papa nua hɔ akra ne ɔne papa nua hɔ afei de me obi frɛ me obuta na wɔ so wɔ bi sista hɔ sista na de kuro nti a wagye me ba ne sɛ ɔno ɔno da adekuro nti a wagye akra na sɛ ɔno da ɔno da ɛna wagye akra na yɛ dɛ abɔ so enti sɛ ama radio so a ama TV so a omu hu sɛ mayɛ dɛ mayɛ serious ɛno ti na ɔmo frɛ me no enti abusua no deɛ ɛbɛkɔ na makɔgye me ba no ɛno deɛ no ti kura na mede ne yɛ dɛ ɛbaa ha no enti sɛ saa na wɔka deɛ a mentumi nya me abusuafoɔ ɛnka nkyerɛ ne sɛ ebi a memi nkoa me sɔre ayɛ dɛ akɔ na sese yɛafra no wanya se ɔnyɛ 4 years enti sese wo nhyehyɛeɛ ne sɛ nhyehyɛeɛ nyinaa ne sɛ maame sɛbi ɔnte asɛm ase kakra because meme ka kyerɛ ne sɛ aba no yɛ 4 years mentumi yɛ dɛ ɛnkyerɛ enti baabi a wowɔ wɔ kɔnɔngo no ma mema alɔlɔ fɛ na kɔfa akra ne bɛyɛ dɛ ɛbɛtena wɔ nkyɛn ɛdan kora saa lɔlɔ fɛ 1.7 na wɔso de asɛn ne ma mesu wɔn sɛ ne sigi bi sa no ne nhyehyɛeɛ fo ne ba nti mpatwa wo ti sɛ wokɔfa akra ne bɛtena wɔ nkyɛn na ma bɛhwɛ kɔnɔngo no baabi a moyɛ dɛ mɔte nke sɛ meba bɛhwɛ me ba na mɛhu sɛ ɛfiri wei na meyɛ dɛ mekɔ ɛna me ne wɔka ne nyinaa na wo sɛ wonya mmerɛ woyɛ program bi 21 days ne twa yɛ ama 21 days no hwɛ mentɛ hwɛ
me sa ebo wo so wo si mo ye program me hwe na ye ono hono wa handa ndi o ni ba bi wa te kra me hono wa handa ya betuma go fa aba na ba mo me pa so me bi ne wo me ba me boy so fi bi na ma me po se me kwa ina ba me ko si oba so oba no e dai na nya ni ni aba dia ntia me catch we kai na me so nya botere na fi na me be dai se nya dai a me pa ko fa me ba na be ta na nche no se da bi da sana tie dia me fa pala ne mbere no na so we ya be ma we sha pala ba jo mi di mi hwe ba no me ba jo ya wo e ba mi no ni e de panyini e di wa chi ni e de kotu amu panyini account me pa cho panyini mi di me chi mi panyini no pa yare inti na me de ketwa na ma me sister say ketwa ne die mama ne sa yare ne die me pese me kwa na want to mbe frem say wo ba ne yare na say sa me nya peace of mind inti na me de panyini ye de e di me chi kwa na me ja ketwa na ma me sister any sese no enti sese wo so wonye den ya me be se so so bi ma je ba no e ba ni problem because so bi ane na ma mere it is all ka je me se me mere fi me ya ba mere ni problem ba me be se me nu se me pa no de na me ba me pa cho me ni ti me nchira wa ma mere ni amani ya wo be pa e mu ti na me fra e mu ti na me fra wo papa enti sese no yam fanto ho se adan na wo nko ho na wo ko busa wo ya busa fo ko tena se na wo ti se ono na be wa na wo na wo se wo ko ji listen back nye be man no so we dey daddy me ba wo na wo busu ma se e ti bia me papa no say asa na say be ka kwala no faka no ko o mo shi ko daddy me papa ma friend be ye be se number wa yi ta me se mo investigate mo friend na mo investigate o baba na wo friend o baba na o mo friend inti mo na e ba me se phone number wa mo friend na mo papa na me friend papa friend no kan me papa friend ka ti so mo na fie na de ti na me ba na no person no so papa Mami, anya wa zo. Inti na mo wa ha mo friend mo ye investigate na mo no. No charge bo no. E na me frɛ papa no. E na me ka kyɛ ne sɛ, "Oba na me ne ne tɛn. O fɛ charge bo do. O se mu ma. Enti ane ne nye de enkasa. Papa na mo no. E na be fie. O bo charge ya. Ba wo no me ba ne ka kyerɛ ne sɛ, "Wa wo na me nye nhwɛ ne ye mu no me pro no de. Ada na wo tubo fo ma ne te fa." say na price for me sister buy we can so say me sister buy we dey wa and now me we ya mo ma sister buy e no bi jane ye da we bio inti me person we no pray no me oba ya me dey was me tia wa me say mo pray no me investigation enti mu mi enu ko say kwa ya so mami ya problem no the brain ma mo be solve mami me say mo pray no me investigation no ọmọ ya ti ń gbé náà ọmọ ṣàkàṣàkà ẹni tó ti yẹ ní ẹni ẹja tó ọmọ náà ń kàn kúrẹ mo fẹ́ ní ọ̀hún ní ìtì mi sí mo fẹ́ wọ́n fẹ́ wọ́n ń ta àmàtì mi wọ́n sì lè ní sí pẹ́ kan náà ẹ̀fà abotire mu ni emi na ama fa mo kuku wo furo mami dabi ọmọ nkan kra me so me kan kra but di ebe mo nukra na de nukra ni wo ho ti mo mo fra na mo investigation na mo abushia me ba cha ja ba wale wa na wo so obansa wo so be ma na sa de ko fi na e apata na se ba wo ka che me se wu ja me se me nko a me nko na me pa se de yan kan se I don't know ya ya si ko mo pe da mu yo na mo ira mo ko ko ai ma ka mo ya che mo ka me ba ko ko ni tu na me da yan kan se mo ni mi ya wo ke enti mu she be mi ya mu she be ti na mo ko wo be sere kwa ro so pe ni wa no wa sere kwa na mo ko aka che ro dan so a wa fa ka hia na mo nyina mo ko say na si ene musu afomati na me nim bisa mi bi machi na me saba e na wo fa na musu afo na mo ko mo fa ko je wa ifi eti pabre wo do me nim se de ya ko ka so ko sere kwa wo o so pe ni o ko sere kwa na mo yo mo ko
Is in ready because who continue to make us it is a say a double pound one share on a movie. So, okay. And as I say, yeah, I do the same. Okay, so that's sit that way. And really, I saw a corner. I can't even have a woman. And that it maintain probably now Brandy will body me up personal. Because we are going to be doing it, and I'm brushing out. It's the and no one can also walk away. Even Emma Prestilio, or boss, or mouse, so. And yet, the Papu for me, maybe say, hey, what's wrong with when you buy one? Then also go be after what makes it and we send through a crew. And no one can answer Mante. And then the good chance never with you, me, but the quality maybe some at the end of one because and yet. Meaning some of crime over castle we can't throw. I told what we are so low. We want to say the year. Tina me never be every free mono. Everyone can say, Moza, my sister. And now, what catch what sister say? What were you when you can't go here? And the which is a free no. Miss Shada, enemy, if you will. Because they also didn't send the egg. That's what so the Akoma 87.9 FM and mo amusha yen na mo amutie yen nyina mo da Akoma so papa bi enu nti ba bi a wo hwa yen yema wakwaba ebre ne so sei dia na wudi bi say Akoma mu nsem dwumade ne bra so Maa Akos mi mani say ya na wa hunu say ba bi wu edra bia nkadem enu nti yene yaba de ne yaba enu nti obehwo ye wo nua TV na fei Rabbi one TV agi atwaguo na wose krom TV nso na dedem sa na yakono moton sa Facebook live Akoma 87.9 FM like and page no comment na fe bomodi anza wo be share dia ma YouTube Akoma 879 FM subscribe and page no nemia notification bell no so ebreso you get notified na chasa won so share ama afufro pin so etumi anya bi ahwa Akoma bu nsem efridwu ada adikosi efiada bojaye no enu nti no misre wada mento data ma wode ne nso no ye hodo nti no abomode no wa share de amaye na yenhwe yenuanu bi asabrei wonum gina soe eni adwoabo ahima dele so se mi amini ogina so de mu azempa. I love this show, keep it up, God bless you Maa Akos ya sebe amekoma himfie no de message free ba Obapa Christi hello family, good afternoon everyone, hope all is well. Me hu aden setro konkoro no ena donko Isaac was good afternoon mama and crew watching live from Dubai be fameko information about ginu ko biyan agina Kofi Asante koko jame trimodenden so owuo Ajem Talake was say asemu these people again. Good evening to everyone. Nana Henry Ochri Alizo was watching live from Cyprus. Always enjoy Akoma Nsem, keep sharing. Yeah, enjoy one so enjoy we are Nana Henry. Ruthie White channel say good evening Maa Akos and crew. Greeting from Denmark. Yeah, chia one so. Sammy Kwe Ojina so Daniel Coleman was watching live from Hafu Kenya number 2. Jericho, God bless you and your crew. Bless you more. Nana Amuakwata, greetings to you all. I'm Nana Amuakwata.
watching you live from London, UK. Gladys Toga, good afternoon to you all. Chesa Dino Dawson, Isaac Bedu up here. Miama dear Dinah from Pong and Wotriamuno. Was it me too? I dare here. Dinah, I see you there. And that's Solomon Quabra Efa. Was a good afternoon, Maa Akos. I'm watching live from Palma de Mallorca, Spain. Yami is na papa. I want to buy the holidays in Tishumanu crying. Me ban wa jijim so kama why? Na why am de me maybe. Aye grow fine moja tro. Hey, ya did your boss said to me how? And ya me baby. And cried. Aye, any jai. And you, Piwak natural the 3P garlic mixture and a grow fiber jadro. Every one man as the first story neighbor were motia to motia near Yasam Katua. Ube Yani Ayenti is Yakoya is Yako. Now, Yadia by charity, Equadi Como, and charity of Wahari. Hey, charity for them because I buy a favor. Pacho Majors. Okay, we didn't hear charity there. Toklo. Pacho. Okay. Charity for him buy. Pacho me free Asante Achim Breku. Asante Achim Breku and we free a buyer. Every charity was someone with the buyer no. Ye na ya tiding to so a prono. Akoma FM 87.9. Me Pacho masama me de buy and say. Na me abofra be 1 year na me nana teme me nana be mane oba ne nyina teme amekotena mu nche voter region temeti o mu ncha na me nana be mane ba be wunu na o che me kawa bi o ka che me se be ma bi amanya me ne betena awu no me fa sa kawa no na me wa che me obi se me fa koma na nepa ne ye hu amamle ma me na me koton na me ne be mane fa boy bla na me jikawa ansa na me nana frame te me nana ba no so mu ye na ye ba ye no wa ha na omo ba kire mame a owo me no na omo ba kire mi te eya me kwa na ma ba ne nche na da kropi na me be hu be ma bia ye fe ne ya o te me bo me mame amani sai be ma ne so opa me na me mame so me ne betimi atenante na onye ni pa bone ni bia na me ne neti te me fa ye fu first one na me ko wo ye me nya 7 months na me wo ye when di me chi amba na de to so second one so esa buy second one ne buy no me fe ne bona mane wa ka cha me say onim ho hwe enti nyinsa ne be bia me fa free ne me fa ko ho na man kasa na me a me hwe me ho te embedu ba bi no de me ne me ba no mbedi mpo na ya di ama me te nsokwa ebe no yenye binum gota munsu na ya me kosa na ma benuamu na wo ya den gota munsu wo ya den gota munsu na ya me kosa na de baby am wono na pipe ni ho pipe ho na so ska me ne be kwakobu ne me nibi nani obi kwabu a no asere na de wo ne bucket mu asa kakrai na gota munsu na wo sakwa no amo ehinfa gota musa Liberia camp kaswa ye frɛ ho Mandela Liberia for no camp one gata munsu and that so tin komo Liberia camp gata munsu boy juaswe ni entie senu na ya me sa na manuamu na ya hwegu tank ma enu na me ne me banum ye no te edidimu sa na da krobi na ye sofu ma me be hu ye no se ade na me yesa ti akomedi ye yentimi be bona mani na me se ma no de mentimi yentimi fele no se ma me yesa bi mi hospital ko ne nyina osofu ma me ne osofu ne na omuhwe me sana me de wo ye ti mi wo ye ne 7 months later na be ma no efrem se ma wo na adenti na me wo ye ma bona mani na me sa so se nyinsa na nya wo dia timi mfrɛ nka cha ose mawo ana ose ni ma me pese one me kasa na me so yo mate ti odi phone ne koma ma me no ama me ne ma me ne kasa na ma me no akasa kyerɛ me so pa ma cha me fa bibia nche na o mu nim se o mo ba na kɔ nyinsa obi a wan hwɛ na nsa na ofa akyire kɔye obi hu ade enti me mbla na me so enti me to ana mobile me ba ne ne ofa nso ka ho bi
aye be ma ne ni wofa na omo pa ma cho se omo sre me de esi ene nyina no me fa che na me ne be ma ne ntena na omeye me ho ade se wa na me ne be ma ne nyina ko me papa ho akobo me papa mane ene ni wofa no na omo si omo atintin se si ano omo ntwe na obetro letter e de amamu ti letter no me papa ntro letter no tafi de me ne be ma ne tikama hwe ni wa me bisana onye mame biane amedi me bisana na ode amame te na oga cha me se baby ameti won kran ho ne de anka beye ya me free ho no na me betna ahanu kuma se hanu na me embe no na wonti me ma ne nani ko ye ho na me se yo mati te me bo me papa mane am ka cha me papa se anu se na wa ye me first one me pesa o sa ye me santi no anka beye o ma me ntena nkran ho na me de me pa o pa no na obeye me ho ade wi na maba me papa si da mentino die waka no me di suma no ena ja me so me pake me nyama na me bai me papa ni dan ena ono so ti baby a woti me ne tsa afede me bisa na ska no so oni ska me bisa na ska wo so oni ska me de menim sasa nya wiase mo aya dintina o kasa sana jufufro na da netimtina o yesa me nana ne ba be wonu god na kawa na ode ma me no kawa ne da ho abofra be me ne tifie ho no obe fa ye na me so menim enti later on na me ma dwen ba de ne so amese me kohwehwe no na me hu nti menim so ono be ma ne ne fa kawa no na me ko bisan wo so wanfa na me se a me bodua enti me kasa ne na akola no ebe ka cha me se ma eye me na me fa yo ti me di beba e wa na akola ne di ade ne ba nti o di ba no na be ma ne giye se o de kwa kwato ni wo fa ne ho na in case na hiamia na ma beji na me di ma no na o de koi ti mi wa da ku no ba no be ka cha me se sanya wiase mo aye di no na oba na wakoye ne ho ade ne so no oba ne se so onu be pinama be ma na hwe me ne me ba ne de agisa me de akola ne da onu ase ansa na wa ma na hwe da be to bomenti ho na se be ma ne sa akofo ba afofro first one na wakoye ne ho ade no bas no onu wo ho ansa wo kofa sa oba no akoye ne ho ade e wo bra wo a wo hia wo de di nka no onye wo ho ade okay enti oba ne kasa no ena onu be ma ne e ka cha ne se ebe ye sadia endo onu nko na memi ne me ba na embet na se oba ne se de ti ho no bi emi oba ne se so onu be peni ama me ne be ma ne ebet na ana se be ma ne be hwe me ne me ba ne modia eje se onu memi di me ba no e de da onu oba na asenti won pe patade bia wo de oba ne da na se ansan wa penia ma be ma no ahwe wo no oba no enti aseda no kwan be sukum wo ba no no aduane fato party ma no ana asa de enkyere yemu enu de mintimi nkyere nti onu kasa o kasa na me bi santa adent na o kasa asam no samo akotena se aka asam na ma oba na nyantia se obaji ntuma ni nkosua na afide ba ne se na me ba ne na ode be ya sida se me kasa na entia se anya dwuma ma edane ntawata ma me ne oba no na me de me free hokoi mentia siesta sansu metie fonso adwemu yo mo kristene ukra na ho be ma na anya ho ade and what the cocoa fast no and why ye ban ho ade but obani ni nsa na be ma ne wo baby wo ho a wone na wo meboa patron enti wan ne hia mpata wo na sa ba ne hia mpata season obani pa kire se onu no be ma na koye ne ho ade enti ne oye na aju se wonim se be ma ne ne obi awo enti di enti na waso wo pata no ni kunu na e pata no na se wuwu mbom na wo pata be ma no ena ose on pata no nti oni be ma ne ko be ma ne busuafo mu ho ena okọ ka ho se obaji nkosua ena ntuma ena okan ye se obaji ti be ma ne ye se anka wode ade ne be ma no enti ekire na omukọ osofo mu ho no ena okọ ka se sampata de na okan se obaji no onji bi nti mimi mfa kola no emfa da onu oba na ase okay we dey to aso na ase da no na menti ase fa wo ba ne che no
ana kumoba no minti wanka se memfa nche no o se memfa danase so oka sa no ema asam ne bedane akasakasa bebre na ejame de me yimi ho frem ana woni be ma ne edi ntokwa na egususa na onu pake ne nyama no okoi so okowie ne me ne be ma ne eti oba me nche o me papa mo ho no me so me ba ne nche ewo ma na me sabefa we ne nyinse te me fa ne nyinse no me yare beda Konongo hospital first class te me hu to me we na mo yi me kofie no afi de won si ye hobby te me friend no so na so ni scanty na won ba ye nchene na ba ma na kasa no wade kan wo ba ku dada akola ne wo o ma me nche te eba no sa ye se o ba ba ku na akoye ne hu ade no ama be ma ne ntine ne hwa akola no te me so me ba me be yale ne be ma ne so ni ska bia wa ne hu te me mpo na me first cafe and cry dey buy all the share me hospital no 20 minutes na me dey buy no dey share me so what share me wie ye no na ye be fie no afi de me friend na won fa na ya no afre me say ne ba no oyale te o ka sa na me mama ne ska say on fama akola ne ma me mpesa obeka say me suma bantina on share ne ba no say o ka sa pe na me ma yiska man akola ne yale koda hospital so me na me kotena akola ne chen e ma ne ho ton ansa na mo yi na akoma ne ma me te didimu na me be fa we ne nyinsa no afi de won fi me ka bibia won fi me de me nim say bia ska sam aye dintina o yesa ti one day me wo ho no ka cha me sasa na de ma nyinsa wo ne chi wo yale no o pesa o be fa ne fa koma me kuma na akola ne kotena ne nche wo mo krom na nyame ya do na sa me wo wia na ordinaba na me see you mate so odi akola ne kono na metimu ntrim ye wa na me fre ni wo fa ne yele ebo na ma ne se mama se ne se na ya wa be kan no wa be fa akola ne ko ana o se wo be fre ne to wo fre no wo se akakakra na o ma dufi ana o ka sa chen na me see you ti ade san ne na me sa fre na me se ya wo ebe ye ye a wo de fa akola ne blame ntine mintimi de dinti fa ne blame ono so menya botwa me wu a ode ne baba na me see you se esa na na ha me na me hu de me ye me hu kakra na ma friend no kra na ma friend no an ode akola na e de blame me back akola no ko di 1 week wo ho an ode akola na blame friend na wonyi mo second born na me nyimwe de me di ba ha sia na me nyimo no so first na one akola na kwa me yesa me ne me kuma ne be kasa no se onifi me kuma ne nifi bi o ha ono akasa nifi te didimu sana odi akola ne brem te odi akola ne baaya na ofre me say maame na wafa ne say ne maame wo akrom honum no maame ne say opese one me kasa na me so yo mfa phone ne man odi phone ne maame na asama maame ne beka cham ne say me hwe ye na wanka asam bia antia me na me so mama ye den ona se enye me na maka kire ya wo say onko bobusia na onko toto enkwala ho nyama maame ana enti omuso mo be ye me operation na me so mankasa operation samne de o maka kire me na mabo na ma ne say yes o mo be ye me operation tino o ma hye me date ti date ne do amene ne mbla no be sign sa sampe na me ka kire no ti still na say maame no wonte asenti na okasa o menim na me kate call no ana me sa frɛ ya wo back na ofa nti ofa na me se ya wo ade na ya wo yes ade we me ne wote me ne wo kasa wo dem na wo de asam na pe wa bonti sa de na wo ye ne enye na me de me kasa na maame ne gina chi na maame ne sa kasa ana me fa ka na me ba maame ne nche ebe pa na acho fi se oba ba ko ne ba ye no sanya oba ye ye ne nyina no na maame ne ta me chinti no na me fa ka ba maame ne ho ebe pa na acho se ma enye sa na asam ne tintin on fa cha me no ntie ma asane munye na me chirekire mu kire no te me ko fi honum no me hia obi wo akwan so aye maame ne na danfo ana o ka kire me say na me kunu no me ni bebi a odi me ba na akoto ana na me so o so de ne koma me kuma ntimi de me nim sa akwala ne ko me kuma ho ana so me kunu no o ye nipa bonene fa na me sa wa ye de ona o ka kire me sa akwala no odi ne ble ne mpena
ti woni ni plan eti ma me ni fi won ti se me ko fi o me ko hu oba ne wo wasa ko fo ba foforo aside ya woni ne wo ya no a se se me ni o mo pata no no sisi a me ni mo kasa no oni oba ne nyina na ti dan ba ko mo ma me ni fi ho sisi a ti sister ne kasa kire me no na me su yo mati ti me ko fi ho me ko ne na ge na wo fi ho ampa woni ne ba ne eti fi ho na me ni efiwa na nkasa eko ho no ti ye ko na fiwa ne ka che me say sister na me hu no eye onu ni sister ba na oni ya woni mu nyina eti fi ho sana onu de oni nsem ate asam ne dada sana me ba ho nti omu ye duane na oten duane ne bi ma me say me di na me so mi ndi no so e de me fa nko na me ko de bia sister ni nti na me mpese me ndi na me ji duane nti me du fi na me di duane ni kotu ball am na aja me de me pe me bebe nti omo ba ne ma wo ko akola no de kan de akola ne bre me dada ansa na ma me ne frɛ me kasa asam na me ko ansa na me ko te se sana oni oba foforo so wo ni kwahwe se na ye I am pa kuma na akra ne woni ho anase ukru no oboy na kofa mpena ena na akra ne te ho na pese wo ankasa wo ko hu me pa chan ena me ko hu yin te me ko hu ma ankasa na ma me ne kasa kyerɛ me na me sasa mechi edi befi te mi wo ha da ku na me ma me ba esa aya me kunu osani eska na me se da bi ono se ade na me sa me fe na osu oni eska ono se de mintie na me ma me ke to ano oko mu honum na okohu se oni oba ne eti ho ti me kunu ka kire me ma me ke to ane se oba na oba be wale ni no ka kire me ma me ke to asa na me ma me ke to so be bo me ma me amane na me ma me be bo mo amane na me se sa mati awana me fafo na me frɛ yawo na me se yawo wo yi na so wo mu krum sana wo bebi a oni oba netino oti ho ansa na waka chem so wo mu krum na me se yo mate na me se ye ni ska bia ye di bedidi nti me sister so no ni ska bia nti me sro pa bebi mai na se me fafo ne ma me sister na oni me sister kasa no so obesa ni ye 50 cedi na me se ti di 3 days ansa na so ni ska ne ma me sister. From since then, one mama is cabia bium da. Mrs. Tanner, any mamma, Neshe, Minime Banamusana, Medi Wooey. See me woo be a yeno, or baha, me would a me wo Friday, Sunday, and all bahon or any uncle nearby as a omobaba shes and I was saying, see me mantra and tro, Samako hospital. Na me church and muchro say, and trying them matra, but the entire metra and trying say. Minyi say na won hwe me no me ni me ba no nso ne ni bibia o ha ye di entro na wutwa be ma no ye nti ye o entro be na wutwa be ma no me twa ntro man my friend ni wo fa ne ye ne aka chan se mama Friday na me wo ye na me friend me se mama ma wo fie o nyame adom nti operation na mo kan na amba so ti ma wo fie be miniska bia me ni nkola no di be didi na sister na obaje mi awon so no so obaje 1.5 enti me flyer waka chan say ma wo fi be e kira de ne bant ne de me ko hospital kan ye 3.5 sani abaya o de ba na de ma me ne de ne ma na 2 million no na me ne nkola no mu de didi na me ka chan ma me ne say wo fie but e kira de no emma enti ye do ko hospital ko yi me pa cha me ka like me mama ne de mama ne de onu de wanya nti asese ma wo fi ha be like sanya me ka kire be man na be man ama me skantino aha sanya komende me ne nkola nti na me so maka kire mama ne sa na mama ne sa wate te onu me frɛ be man e bona mane sana we no mama na frɛ aka samana kire ne kunu aya me kunu ne anka wabo onu amane sese ni se na ekoso te be ma ne frɛ me back na obi sa me no na me so me ka cha ne sesa net na o se me bwant onu ko hospital ho no yese ma be wo hospital na ne buofu no kate ko no te ne Sunday enwumre na one ne aka ne nyina bai ono mo so mo pese mo hu receipt na me se ma ko hospital me fa receipt ne mbla na me so no krede ya baako ayanto na me try Akoma ya de me ni nkwala no mtina maka sasa nya be ya wo ma me scanner menye bi
edi atoduane edi ntina mekasa ena ne bofi no say 1.5 na kra nya ade a obetua ti wantua kan na me papa ketwa ka chensa so wantua scan dia edi on sole no nko e wana one ne anka no na omo sole koy ti omo ko wie ne na me de minim say hospital wo fie odi oji wa wo fie ni so betua ne ka enti sabe e bia wakọ hospital na betua ka no enti ene no on first kan ma na fatua de oji wa wo fie oso wantua tia na no on patua no patapa yankwa ana omo sole kwente mi di omo echi say bia ya den kra omo be ma meska be say mi mfato aduane ma akola ne kra ti mi di omo echi omo nyina omo obi anfemi asama ne anka ne ka chan say mi de mi sa mechi na me kona oba frɛ mi na mesuyo ɛna omo koi so omo ko wie ye ne leta mi wo hwa na ntoma ntua scan omo antua mi wo hwa na mi sa frɛ be ma no mi frɛ na won fa ɛna mi frɛ ne anka na mi se da onwo de di yawo ya akola ma wo no so no onum nufo ye se asramu ye no mi so mi ni ska me de akola ne beko be bia ntino onka sa kyerɛ yawo na yawo hwɛ me ne nkola ne mo ono si yo atinti obeka kire no ti after the papa no so on frɛ me be ma ne so frɛ me frɛ mo so am fa me ko ti mi wo hwa na obi bebo me amane se mi kunu se me makoji motia ti mi ye be fo na me de sai ni sika ma na ntina on hwe me ne me ba ne mo wakoji motia wo de sai ni sika sem na djuma ntina on hwe me ne me ba ne mo na me sesa wose ai na me so yo mate ti me friend na nka me pesa me be so ono yawo no be me friend na on fa me call afi de ode me number na to blacklist ti me friend na me nyane biom na me gya ne frɛ ti me de obi fufo phone friend na so te me nka pen no wakate call no ti ya na ma friend ya nka na ma bona mane na nka jansa minis ka menye juma bia juma na meye ne so no maka sasa mu we ama ejuma na bo me meye biane ne so amu nto ma me te mu ma meska na me fato biane ma akola no obi anfi mi te osa frenes ni na o hwe me o hospital no frenes ni so abo no so amane ama nes ni fre mi se me bla me koy ama ne bisa me na me se ma entisa ti ade ne me na de ma me o se me nkoto na me fast ka ne ma no fa koja oba ba ko ne kwa e wono to bo asema me no mo nti ase pachu be ma no a wonyin san ye wa fiu pachu wo ye waso akotwa ntro se wa hospital wa bra wa wo fie enu nti omo ba ye no okọ no wa ma o kapre dabi on fiu dabi be ma kro ne se ye dan o se me nkoto kawana mi na de ma me me nkoto na me fast ka ne ma no fa koja oba ba ko ne kwan koton koton kawa no ejapade na wo na de ja wo no gold no wona koton ne fasika ne ma no nkoye dan no fa koja oba ne kwan na de ebe ka no na o de akope dan ama me ne ono ne yakotinem wajai ne yire ba ko no ne yire ba ko no wajai no de wakoshe ne kawa no wajai no enti wo koton wajapade no ona na de ma wo no na eyi sika ni bibre wo no be ma no wanka sa me yi sika na o se me nkoto na me fa sika ne mbla fa sika ne bra na so di sika ne ba wo de bi ma no no de akoja ba ne kwan wo na di sika ne be kwa akoja ba ne kwan enti wo na wo koton na sika no a wo benya wo de ama no wo no de akoja ne yire ba ko no wo de akoja ne kwan pacho wo na apɛ wo ba ne de ma no pacho dabi 87.9 enti wonya ne ba na so wo kwa akoja na wade ya onko peni sika wadi kwa compensate oba no na wo waja pade na koton na fiska ne ma no onfa koji oba ne kwai be ma ne sabia so mi so hu se dabre wajimi wo obu ne se wajimi na sasem we kra de why na wodi sasem we bedi no mi ti bi da mo aba na be ma be sia wa me no ti obum kwase abeka je me se akosia waja pade no koton na sa ba no be se mi ja no na hwe ni super papa yankwa ha ti woka sanu menfi no enti memma otani kiki ma na sa time no so no ade ne da ni wo fa ne mo ho ade ne da ni wo fa ne mo ho ti o ka sam ne che me first one no na me so me ko boso chele ni wo fa ne mo se da me pese sani ewe ni mu aye dia mai no on fa ma me na me ko tona
yɛmfa hwɛ nkɔla m na meka sa na yɛwo na nkasa te hɔ ansa na meka nti meka na na ne wɔfa ne ka sɛ daabi saa nyama wei sɛ ne yɛntɔ ne kɔ asaa nti menya botwe na ne wɔfa ne ka kyerɛ me tinka nso kɔtɔn na be sɛ ne ɔka yɛ no ɔno ma me nyante sɛ ma me ma ne wɔfa ne hu sɛ ɛyɛ ɔno na aka saa kyerɛ me anti me so me yɛ sɛ me ka saa kyerɛ ne wɔfa na me hwɛ deɛ yawo no so ebeka wo ho ene nti na me so me kɔbɔ papa na ma ne sa na papa ne ka sa kyerɛ me nti ade ne wo ni anka ni ho sa na me be wo yi wo de kawa no kɔma be ma ne uncle na eyiraye akola bia me ne tifi no wo si akora ne fai ende me ti ase na akora ne fai wanje wa de na be ma ne so ti wan sa na akola ne de ade ne ba ye nti o de ba ye no ana ono chi ye no se se edade mu ho a ebi akola ne be sa be fa bi nti no or they call koto ni anka ni ho sometimes ya menti ase wo na dia de jawo japade jawo na se ne be ma no na se be ma no kokoto I want the anka hot se ne wo be ma ne ho because you no ni busuani nya wo busuani enti wo japade a wo na de jawo di agidie na wo be ma wo ne wo te ni wo ba ko nyin seye wo showu a wo hwewo a wo wie ye kire ansa no wo sen back obe back be pa chokra na kire no wo hunu ye no no akofo oba afoforo aye ne ho ade wa bra hu no odi nka hu wo first na wo japade asom obosi akora bi fa ye no wo ban na be ma ne ti ho nti be ma ne je 87.9 masi wo dobi wo ho odobi wo ho no kwasem mudom wo duru munkwai enti me ka sa kyerɛ ni wɔfa na ni wɔfa no so ka kyerɛ me sɛ ema me nkɔtɔn enti me ngyai ma me nkɔtɔn enti me mfa to wɔ na me wo wie ne yɛ hu de ɛbɛyɛ na ni wɔfa ne ka sa kyerɛ me enti entɔkwa ne ba yɛ na ɔkɔ ka sɛ me nwi motia e de sɛ ne sika ma no ena me wo hwa na one ne anka ne ba na odi ade ne de odo ka wa bre wo omunko ye fake one fa wa original one ne de ene de me de nyame anokwa me hu gold da minim sɛ ne gold sete minim da ante odi ba ene na me chi ena me ji ena me de to na me de ma me na na ba ma no ante because of that no me papa nso ba ya o se me was ade we da ho a manfa mano na me de kyerɛ be mano na me kyerɛ mu kyerɛ me papa na me papa de enti a man bɔ me papa mane ne sɛ time na me wie de chess na me scan ni wa me de be ko school na me ka kyerɛ me papa sɛ on bɔ me na me ko su adwuma aka kyerɛ me so oni ska ɛna me a me pre me ho na me ko su adwuma ne ade adwuma na ko so ade pam se me su ya wie no na me ba be po me ho scan na mo gi me ne ɛyɛ 25 minutes ɛni nyama na me hyehyɛ ne nyina na me ka kyerɛ me papa sɛ me sika na ɛyɛ 24 million ne me hia 1 million de aso sika ne so ɛde akɔpɔ me ho adwuma mu me papa ka kyerɛ me sɛ wansoma me sɛ me ko su adwuma na saa time na me su adwuma krampo no me timi kɔ yɛ pra yɛ wɔ nwura mu ebeton amenya ska of frame mane ne be o ka santi no ama mini odo bi ama me papa bi ti ma fa de na nkyene no ti be ma ne be hu yin na be ma ne be bon onu amane obebo okobo odi ehysem kobo wo papa na mane so se me nkoto na ma yen ti no kobo me papa mane na me papa nso ne bo ofu mi se be ma no kro ye se sa na tie de aminimo se sa na tie wo ye devil kra che wo papa wanya kura chen wo papa sasa na tie de a se eba ne sa na me papa no wanya we mami wanya ni je bia mami se bibi ba na se be ma ne ye bibi me kwabo na mane so a wo se ono mini be ma na asam ne de onke bi mami ti wa beta be ma na chi ti next phone mu freye se ye mbla hospital hona omumbisa me papa asam no ti me papa koya asam me papa ko ka next phone mu say me omuhu me sana me gina ho no me timi gina ho wi akete na mani asoko traffic light so blue na so green na mani asoko en o ka asam ne che next phone mu
na nurse form ka chan sa asama o ka no enye na se be na sa wo ba no efum na ofum ye na sa bebe sa ni kwan sa wota be ma na chi na ka wasa wota wo ba na chi mu wie bibia na wanya kasa kira kire wo ba no sa na ye ye no ono se yo atentene ye sole free wa ye ko be ma ne ho ana ye sole free wa no de me ko me step mother ne fie ene mi sister na o hwe me no me ne nyina na ko ye na ye ko me step mother no na me step mother ne free be ma ne se na se na won hwe me ne nkola no de pa na o se me ne nkola ne mundi ejuma na me ye nso no ono na ma ejuma na se o ka se o dani mo tia no nti amu obi anto wadua ne gere no adipam na me pam krampa amafo de na ma pam agu o ma beji obi ama me 10 pesos o me so mo de scan ma me a me betwi o musika o mu fa ma me why na koka asam no asam na sha se no me bla na ka asam ne first wo bra ejaba ono na sha se ka asam ne first ansa na e chire na be ma ne so be bo asam ne so ti adana ye free o so we be ifo patron adana ye free ona ye ko me step mother ne honum no na me step mother ne friend no obi sa ne nsa na asama be ma ne be ka se time na me yale na me fin clan ba ye no osofo na ode me ko ne nche no osofo ne ka kire no be ma ne se mimi ye beyefo enti won hwe na wanye ni nsem sika ma me ne me ba ne mu enti waka sa no me ne me sister na wo hwe me ma me sika me de to duane de no me ne me sister ne to anamo ekọ osofo ne ho eko bisa osofo no se wono wanka sasam bia ankyere ne na o ka sasam ne kyere na me a me ba krom ha me nim obi a wa ha na wa na be ma me aduane ama me adi ti wanka sasam bia ankyere me kunu ta ye frame me step mother na ebo na me ade na ekwa ona no mpeso mo frustrate you na adane de ma wo mo enti se na omo ye na omo ka asam na fa me no ebi o ha na obi so afre me wo fo no se me wo mo tia da ho enti mimboa omuna omo adwuma ye mam na me say ade am ka ne menim ho hwe ade kra ye fa ne moten so me hu bida na omo frɛ me ka sa na ade ne ha me ma me so me kɔ baby aba ma ne ntino nso bida ho ye se ye frɛ ne kantan na me kɔ nso ne so na me so me kɔ bodua se wo ma ampa se me akosia charity me ye beifo anasa me wo motia me de sai onu ba ma na adwuma ampa ende nso ne nyame benti sansana omo ka fa me ho dia ende nya onu be ma no na wo se onu be ma de se won hwe me ne me ba ne mu na se ya na obaye me ne me ba ne mu dia ende nso ne nya no nso ne pesa na asem na me ne hwe ede da onu nso na ase na me de oba na wo ne neti no oba ne ba no na me de da nso na ase na me so me ka sana me de befi se me befi no ma me bo ukobo dua se beye bo na be ma ne de bo wo eni se wase wo ye motia no se wonye motia no wase wo ye motia wo fa ukromu bosom dabe enso na wo bebi abe ma no wo no tu ko gina nsuo no ho ena wo bo dua se te sa enyaw ba senti san so na se be ma ne de to wo so de a eni na ensuo no enya ono na se etumi nya no wi a uni aseda wo de be mansuo no enti waseda eye be ma no ne mpana no akwafa no ene ne mma be ma ayi oba ne ba no wode oba ba babai enti wo de sa ba no ene ne ba no eda nsuo na se na sa ba no ne ba ne de wa ya wo den because oba no kra no sorry oba no na wo kra ne ba meboa enye woni ya oba wo be ma foforo ba enti die enti na de be ma foforo ba gudu ani bre kwose wo ba ne be ma foforo ba so enra de ya hu na me de koyesa enti wo bo wie ye na ye dan se mi bo bia ne wie na me be fie no ma me bo obi ama ne met was ana obi free baby aba ma ne tin no eba mi sister ne ho ebe bisa me na ya se be ma ne yale koda hospital se omo be bisa mi sister no sa yes o ma se mako bo be ma ne dua enti omo srementi se wo mu ampa mi nko yi dua bone enfrim na me se ampa mako bo dua
de be ma ne ye me awogu mani ma se de meje krampo na abom eje se me kosre bi o a akola ketekete we o yale so na me de akola na ko de amanfo echi akonwure me na makọ de akola na koto na makọti anka ama mu asana manya sika me na akola no bi meto de ne adi Kafra ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno anu wasogu so awutie no na ne ba no se yehye abosomi akora no enya onua na yadi akora ne kire wo a wo beka se wo ye day old baby ne ya ena akora no efi ni na yemba ye enso akora ne nya bosomi 9 mede ne kire wo a orebe ho anfa akora ne bra me fa ntumi na so kakra why chese wu hunu like hunu se wa hunu ha ono eni oba hunu we kra wa ya kesi kakra hunu me ba e bebo mama na mama meduane no ya ma wadua aduane na ya de ma wo no eno kra na ma kola na be mu se ye minua wo wa bro kire ye me ra fi minua yidin ma eto de bi akola enu wo ka no wose yo abosomi nan yakora na magina to me na so no aya Akoma 87.9 FM ekuya wo yo ba time bra we ya chichiri no ane dia me fa ni betra ha sesi a wo besu woni ani sa enti akora no na magina no me de na to me na so na bra Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live Akoma 87.9 bra YouTube bibi wo wiase se wunyi nia bibi e wo wiase na de bia samba kwa ya meka ne se wunhunu wo bi ho asem na wo se wo beka na wo di aguo nipa kro na nimu ase a dachi bi akatua wo hode no e wo ha ya okogina nsuo no board yanka se duabo ne ye na so ye beifo ne ka wa ne jepade a wo pa agie a wa fa ma wunti wo so wo beifo wo sei no na dua ne gela na oye e de hwe ne ho so obi anto bi na so wo ne mo tia ne nam na ma kokrom ha si ye ka kire wo se wo ye beifo a me se dabre jesa wo kwhye wo ho akomfo dua ne bobo obi ku ntwa wo ho no ma wo ma ache ti se ye ka kire so wanya HIV why eduma na wo kwakoye ni abo se wo ye baifuo na wo de motia na wo de oni ne ye eduma eyi na wo ye den why na esa wo ho aka asem bi ama wo na why na ebe di wachie wo mani sika nso a obetwu hu sika nyina so obema ni sika na why na be ma no obi ni wo obema ni bie na akola no maako akola na da ne obaye no we ya chichiri ni bebre ya de yi na chichiri ni bebre na obaye de na nyakura nka ye nua babia odi nua ni free ni fra brochire baaye se yamfa ma omu ni bie nti obaya na maako se we de munyi bi ma no na onfa nkoma no ansa na asem no ya ba beka nti 2 weeks nie ene e de aduane no ma no so amana fono apija kakra no nti wo hwa na wo hwa akura ya wo beka se ene ya wo akola ene nso nye ne akola ene ye so manta akola na kuta ma akolo afei de ye nyina ye ho ye batan akora 4 months ni ye wo se ahokyere nti ama akora na hete se bolejo ontumi nyini ene wa ye kete enti to de bia o aya na raho enipa de ya dwene etumi kan semwa ya na wo ye baifu enya honhom aya physical say wo kase wo be ye wo o kase wo be ye wo wo ye dai wo be ye wo na se ye wo bebre mo ya baifu wo twa mu ade o pese wo ye wo no aye me kai se mre bi ye se wo shatade na wo hagu ha na baifu hia wo a de yare o pese wo de ma no o de ma wo de o pese wo de ye wo no o de ye wo hu bibi na o pese wo ye wo o de ye wo efi se ye hu na se mu physical say die na mo ha no eye sa so ye so ya Ghana ha die se ye tse wo ye baifu a waduma why na eba ho why na no be kasa
woton aduane yes have di bi kura be ka ho hwe emotie o wa hohuru nani ase wa hohuru nanim wa hohuru nase he wo ye be ye mo bo wo krom ha akra ketewa we wode no koto murem na wakoti anka na wo enjoy anu asemunti wo enjoy sa fa de ye de agya wo fama me fama me inti beku ya mako ye da ye omo suso ye omo na bra ye nuane aba ye ma wo fie kete ya fa kofi ya fa mre ye ene ye de to ho ba ye no ye ye de ma no eno na ma akora yi mu apagya ka ye nimpo se ne banka akora ebe ka ne ho aba anu kra na misuro no dia wo de ma no so ko ye na oba ya no koto ye anu sika no na asoso me mu okay akua nyame enshanti ye beto aso na ye de aba ba wie na tiefo de aka no na eni soso aka akra bi no wawie de na so de di akire no wo ba chi wa bebie na wo bu befu wo ba twen krante wo fi a wuti mu senka wunya nipa bi a ka de betwitwa no na so ye ba ye de nipa ho asem ye twa ye ho aba ye ba ye ne enu aba no be ba bewie na afei ye ne be ma na di nkomo. Wow, I like na me abofra ba wanye na me na teme me na ba ma ne oba ne nyina teme me kwatena mu nche ovuta weji semete omuncha na me na ba ma ne ba be ni na ocha me kawa bi ka ka cham sa ba ma bi amanya me ne betena awo no me fa sa kawa no na me wache me bi sa me fa koma ne pa ne ho ama me ma na me koto na me ba ma ne fa boye bla na me ji kawa ansa na me na fi ti mi nana ba ni so ni na ye be ye ni wa ha na omo ba kire ma mi a owo ni na mo ba kire ti eya me kwa na ma ba ni nche me kwa na ma ba ni nche na da ko bi na me be hu be ma bia ye fe ni ya o ti mi bo mi ma mi amani sa be ma ni so opa mi na me ma mi so me ni be ti ni atinanti na onye ni pa bo ni bia na me ne neti ti me fa ye fu first one na me ko wo ye me nya sabi man na me wo ye wendi mechi amba na de to so second one so esa bai second one no bai no me friend no bona mane wa ka cha me say woni hu hwe enti ni se me bia me fa fie no me fa ko ho mama nkasa na me hwe me ho te ambedi baby ni de me ba no be di mpo na ya di amame te nso ko e be ni nye bi no gota munsu na ya me kosa na ma be nuamu na oya den gota munsu na ya me kosa na be baby am wono na pipe ni ho na so ska me ni be kwa ko ni bi enani obi ko bu anu asere na de won bucket mu asakakre na gota munsu na wo sakwa mu amo ehfa gota musa Liberia camp kaswa ye fe wa Mandela Liberia for no camp one gata munsu and that so tin kom Liberia camp gata munsu boy it was way nti tani na ya me sa na manyamu na ya hwegu tank me na me ba no nyamu ti edidimi sa na da ko bi na yes of mami be hu ye no say ade na me yesa ta komedi ye ntimi bobo na mani na me se ma ni de ntimi ye ntimi fani na say mami yesa go ntimi hospital ko ni nyina osofu mami ni osofu ni na omo hwe mi sana me de wo ye timi wo ye me sa women's letter na ba ma no efrem sama wa na ade tina me wo ye ma bo na mani no me sa so yin sa ni nya wo dia tini franka chasa mawo ana ose ni maami pesa oni me kasa na misi wati so the phone ne ko mama ameno ama me ne maami ne kasa na maami no akasa chere me so pa ma cho me fa bibia nche na o munnim se o mo ba na ko ni se obi a
a wanhwɛ na nsa na ɔfa akyiri kɔyɛ obi mu ade nti mimbla na musu nti mitu anamo bae meba na mi wɔfa nso kan ho bi a yɛ bɛma ne ni wɔfa na ɔmo pa ma kyɔ sɛ ɔmo srɛ mi deɛ esi yɛ ne nyinaa no memfa akyɛ na me ne bɛma ne ntena no ɔmbɛyɛ ne ho ade tiɛ wana me ne bɛma ne nyinaa kɔ me papa ho akɔbɔ me papa mane ɛne ni wɔfa no ɛna ɔmo si ɔmo atenten sisi ano ɔmo ntwɛ na ɔbɛtwerɛ leta ɛde amu ti leta no me papa ntwerɛ leta no ti afi de me ne bɛma ne te kama hwee ni wa me bisa na ɔnyɛ ma me biane a medi me bisa na na ɔde ama me ti ɛna ɔga kyɛ me sɛ baabi a mete wɔ nkran hɔ ne de anka bɛyɛ yɛ memfiri hɔ no na mebɛtena ahanom kumanse hanom na meyɛmbɛn no na wɔnti mema me n'ani kɔ yɛ ho na mesi yi mate ti mebɔ me papa ma me ani ka kyɛ me papa sɛ sisi ano sɛ na wayɛ me first one no ɛmpɛ sɛ ɔsa yɛ me santi no anka bɛyɛ ɔma me ntena nkran ho na medi me pa o pa no na ɔbɛyɛ me ho adeni a na maba me papa si da me ntene deɛ waka no mindi suma no ɛna gya me so me pake me nyama na me bae ti me ti me papa ne dan ɛna ɔno so te baabi a wɔte ti me ne te saa afi deɛ me bisa na ska no so woni ska me bisa na ska wo so woni ska ti me de me nim sɛ nya wiase mo ayɛ dintina ɔkasa sana dufufra na da netintina ɔyɛsa ti me na ne ba be woni god na kawa na ɔde ma me no kawa ni da hɔ abɔfra be na me ti fi hɔ no ɔbɛfa yɛ na me so me ni enti later one na me ma dwen ba de ne so ame se me kɔhwehwɛ no na me hu ti me nim sɛ ɔno bɛ ma ne ne fa kawa so da wo tie no na akua mako akora yi sɛ mehwɛ no wo no obɛkai bosomi a wo de wo no patron wo no mi wo no 7th November Akoma FM 87.9 Kumasi. Why then? Why the step wrong? Ni omo kika no aha wa adwen kakra. Say he na what here? Patron me papa fi hona. Ewo hefa. Ewo breku. Ewo breku. Ekuya. Mako. Akura ya woda wo na so yi. Me patron wo betumi na na ya. Wo betumi ama me camera no wa kuya so no wa zoom in kakra ma me. Akra ya woda wo na so no yehunu asram ema. Ya ye de wo mu aba ye office. Enkro manya asram. Me metumi akasa akra ya woda wo na so kuya enya asram. Davi Marco o enye asram yare. Eye kom. Eye kom. Pacho Davi. Wo no wanom no for da. Patron. Onum ko si sen. Onum be 4 days. Ana ojaye. Wo de mana onum. Me de mana onum. Wo de na ko hospital. Me patron me de ne kwan no. Na ade ne se ne mama so green tea. Na ni fuso green. Na mo se ya asram te me fa ne breakfast. Me de ne ba be kire maame be. Na mama ne ye duro ma no. Te maame ne ye wie ne na green no efle ne ho ti me na hu ye no se o ese ja sam no efle akom asam ne ko ekom na se ma ko onno no fo e na aduane be na ade ma no mole eto de be krampa ska me de be kokoto mole tu se de kaka so na ma be kama no kwa me nya bi mare na akrai wadru maridie we die ankese se wo twen kakra akrai wadru maridie na ma ko so wadru molidie a ese se bibi ka mole ne ho exactly na eye adwuma wo akra we hu because onum nofo na e ma na hoden no nofo na ankese se e ma na hoden no doctor se nofo no ahoden ginem ese se ma ne bi no ebi onje bi nom enti protein bi ani why wom enti na didie no ene sese wonya ahoɔden mfirim wonya ahoɔden mfirim enti esese wodi konkum aduane kakra ede ka ho na enye kokoro no waka kokone saa akora wonya enya 4 months na wa chance na onofo no yase yare ewom e ma ne nofo onom na waka koko saa na wodi ama no na ahoɔden be no benya enti da bia wo betwentwam wonyini da she akora fa ma me kasa kola we se bia obenum no fo kra bo me kasa me nya aduane na ma de na mama na kola no fo nsa
Nensa oba odi ne bra bi ya nensa nko na sinanum sa na ma ko ada oba ya aduane wo ma nkola aduane bia wode koye enne hwede akora yaye ada oba ya ma ne nkola aduane hwede akora yaye ntanu na mamu hu se eni akora eye kom na enye yareye efise koko na wode ma ne saa no ne still no da so kama asram ko wotwintwa wo ne body nka wo konkura anno wo kon no nka ne hanyina yi nkrampan ne ha se ya asram yare nka ne hanyina nka yi ama ne tiri na yese koto ekom ma wone no wo ye no ewo ho toto ayampia like na we modua obebodua woman ni brese wo oba foforo kokofa no se sa ba no wono de woni di na won na won sore na wo ne me da ye sore ye no me akura kama se obi akura fefe se golden bed so obi anya no de ne akoto afuom e ma enkanka ene ye kan sei enkanka bi ene ntati aforo no aforo dua kwa akote anka obi pe bia dia to golden bed so obi de ne koto nwura etunwuram wakwa akote anka me se ma go anka anopa anka akura ne da na so se ya enuane no no hwe nanim keke na ne nuane si ne nchen na wodi ne ye de bigu ekom ye ma ne nkura aduane ya wode ko ye hwe na fono ye hwe na wedi ya ya de ohia ya obi ka cho se hia wa ni obetimi ahwe nya obi ka se hia wa bi ade abona pampe memia wo so mo aka ho hello yao memo aheo yala ma yo na pom te sai Akoma FM ejana dumo na aso nyame ado me ho ye na sese wo wo hene ejana dumo na aso ma me ho ye ehene fa na wo yao asesi ade me kwaya jumo baby yo na wo baketwa no ne ho te sai charity baketwa no woni charity baketwa no ne ho te sai o ma me na bodi anti ni afala no me da se ene na wo be fiti ase a kire me edie na si ye na ma duabo ekoba mu charity akasa bebre enti ye tie wo de ni ahwe ba bia no kora ne ye de beto Bajo charity bi amele na wuni enti me ba le se no person and intention bi bare wale meyele akasakasa bi bare enam yimani nti ena amele ye de eko ye na ma me charity no le ti wo fanten udaso enti ye ti wona na okaso person kwetno papa nke e bi ku na me tade da ma no enti one day me po ya owa na adibia batite ho no ele me kasa adena etita ho no ba de ayi se nyina de konde ho aye aka de never sa dia sikura nya no beka enti ma mi se dia o se ne ma mi wi na mi sakura e mo ka tere se ne ma me samai e na kasa family because ampa obobo ye fie ni pe ho nyina ti e ma mi se e yampa enti no hana le kwale ntelo se na de di ayela enti mbisa be sa de be ana se na de di wa ma di ko ni di na sa de ko na me ka pe ye ba no ade ko le ba le pe le e kawa na ayela enti mbisa be sa kawa no de be ana so di ista ana so udi ista enti wa ya le ama na wa tere ya wa nsi di ko mi ni bi anti ni e ma me fa nko tu ya ma fo a me de wo ka e na ati ya se kawa no se anye na na e me be wo de ma le se ya be mo be wale na on fa ma no e na mi siyo enti ante e na ade ko le sa be no se kawa le da aha kofa ti an bo no pe na kawa le da ho ti ne so te na me de ma no no e no de share mattress o da so no de share ho no second na no ka se ni ni ya ne de ma wo ba o ya sa sa yi re sky no na kawa no de share o na yi te sa mo no na ndi sa le se uti ni vista
nti wa ma me ho ye de kire me sa tambia Canada mani tambia fi so ba ma blood tambia ka na ti na ti bi ma no oni so go ti aka me de ya sa me di bibia wa ma ya le na me di fe ana wa ta mo le so ya sa wa de ma me ana me si nti ho na wa ka se le na ebe ti ya de ayi sia ana adama me ana me ti de bi wa de ni nti se ni le tra nko adekwa na sa be tan awu aka se ma fa wa de nti adansi me de ko ma wo fa ye de ato nti dama me de ko na de ke na no ya ko da first class ana me sia se yes ka lo ayal nti wo be ka se ni ton ade no na me se bi nti ama ho aka na ka je se nti ye de because so na me de ma wa na me na me de letter afi na ho che ni gusu ye de ba 87.9 yo lo mo su gusu yale ti le bo papa ma ne ade se na ma ni e tell it e si se mi sa de no aduma kra me pa ebi ma ni ti ya ko tan sa no pa se fi amle ni pa ba ko kra ama nti aho che no no che me do ana ba pa se ani e sa de a waka mate yesu ma de no bi se nti ni mo fa ni ko no ba pa se amfa de no bi sa yesu ya de o ko je ye ana me ya eni na te na ma sa na no ba tire me pa de a sa na ma sa ra so de pa de ri ku ara ye de akọ be bi akọ je no ana aso de kwa ni nti ye me ana le bla ba ko na ne papa ya kasa de bi nti ma bo mama ne nti na me manista because when kasa me manista pe na tem biara me ho ye de kire no ba me sumi ya no nta de ne kura no na ye de e bi se adwuma no ana ba pa mo so afọ se ya mpa ade na ye de e bi se adwuma no nti me manista nti ni ko le manista no asa ye de aba nti me ho na afle ma ho ati ta wa wo ko so wa bi ya de nyame afi be na so yo ba na so re me ko yi nti ba me ba be de abefe me ho na asa afle so ko hospital yi bi nti Akoma FM 87.9 ebi aso wa wo no le fa le we le tra de ma ana me tu kara me ma pala ba ko hospital ko no so ko wo ye no le kwa na midwife na pregnant ni ya no so le fa na nam ka so na me ka le ko fa na ba no sia agara mso me ira be ana so wo de no so ba no so ebi ama wo wa ana tra ka ni me be ndi oba ya no wo problem ti ni na fa ko hospital ko yi fe da no so be bi ni na me fe no o ma wo wa hospital na me fe no me fe no de ma ni ti na ni ti sa ni ai yayi ye jira hospital na ni ya apply ya de si ya na fe ta me de ebla ena mi si ma ka ma ti mon tele nti ni tu kara me bana ti sa na fa apply me ai ya che le sa na ma nti ama mi bi wo na class ni me na ena mi twem inda na mba bo mo pa ma na se akwa wo na fa se ni no mpa so ndi de e fa so na mo fa se e ya da ya wo ba de wọ́n wò fi wọ́n ti ṣe é ti aka nti ẹ̀ máa wé nka sẹ́ yìí adé ẹ̀ wọ́n bùkún sẹ́m ẹ̀ nà mo sì wá kà má tẹ̀. Tìlẹ̀ sẹ́ndé náà nà mẹ́lẹ́ mẹ́lẹ́ fà bá họ yẹ bá ọmọ màá yàtọ̀ yà kà má ní ibi àmà ni ẹ̀. Nti ẹ̀ nà mi kó bí sà àpérí sẹ́ ṣèṣe mpẹ́sẹ́ mi yìí nìkúrẹ́ ni because wọ́n sì tẹ̀ ọ́n sọ àmà ẹ̀wọ̀ wọ́n sọ sọ ẹ̀wọ̀ wọ̀ ẹ̀ ní ẹ̀yẹ ìdí ẹ̀ sí. Nti ìyẹn ìwé fi àná sí ẹ̀wọ̀ hospital. Le kan ya na ma mi ti le so agbe so le ye se e bi en pati asem na mi busa no men ki wo fi ana so e hospital ni bi ho ana ka mi ntia ana mi le so mi ntio me ti aba me pe se mi hu da bi o ye de wo apala no le so fa na wo ko tire ya no de ho ye de akotire ana ye ntokwa ma me le ye ma me no e ma me no kira wo ni so ba bu me sleep ono akọ na no atama oba kan se omo ni ni apalande ono ya na ade se apalande omo mi ni hinda le no kran ke sleep na ko no en ko fla me ko ku bi e wo ni ma me ni tam jo ko fla me ko su bi ma chijao because na ni de nti afọ ya de o fla
and I'm the car and buy. Until the bell of Cobo, the man about someone say, you're probably say the same thing ahead. It could see it. And I'm a man, see other three. Lebana, in the hour, and 2 years, so the money star. My own, young father, young fan command, the beauty about the Maa Akos and my head. Matches. Now, this is no one. Measure a fan person with the other. I'm going to say, I'm not going to I am a Catalan, I second the amount of water, my blood. In sir, and I'm a minister, with all kind of time. If you are I'm not the same one, and I'm a planner. There, tell it about Lemela. And I'm so, and then there will be regiment, no time of Catalan, never. You one baby, man, and one or two, Wabako. Okay, now I say, and now buy a teenager community. You got to tell Papa be a representative. You can't tell me I'm going to see you with the piano too, about so the baby and tea. The bishop is what is snap. And you could see it now. The young legend should be the hour the real baby. Now, look, I'm a friend who sound or cat and so about what the baby. We really the other part was there. Shana le mame, o ma mi start on fancy dia le family ni ya. Ya ni be ke your mame. And some of them is we are say. And so, you can say dia, yes. Le fan, and I'm a slave more for bona man so far. Same thing I'm saying no by my better. And I'm more for so a flare could be sound that Sena ya wa ka tell so wa ko dia. E se sama. O so Before the also will be the other good. Of course, you know, you get to know who can say the first Friday. No, I have a lamb. If you no call it Papa, Emma, Papa, and a blind maybe she is here. And I'm the chief of the and Palama, no opinion with you. In case you know who can come the first one the other. So I want to know why you do my. Let's remember. And so, if you are both saying, and what by other, I told you, at the Onka, no one said that you don't have a papa or a lebla or can't almost say, I'm son of the castle. I just said, I'm a bear about 4 hours and Wakasa. It's almost 2 years about the airport. You're now watching, young family. You're now watching your sapper. You're playing at the papa castle, all right. And your sapper room 2 years that's it. Young family, you're paying for 2 papa. Any dear money, you're a papa and a play. Na biane de wakobo da mo kobo e no ba e na na mka se biane de ni pa se wa wo foforo mi dia wona we di kobo dia en so ya ya de we ya bo nti ye hu kwa kwa be fa so e de ye be da ni dia no e fi wo na de hu dia ya ya de ya ka ana me ka je ba ni se kwala mi ba wo kula e ya dia me ti ya mo mi sta Yanani Biana Mabao, Mammy Miska, I just see a very few hours on my head. Let you know, Miska. And I get one of them. That I was so amusing. And you know, it was me that visual missing that. And I'm a fan so. When you mean the album, one fellow to once, and I can be a bomb. And then see you. In terms of a baby. And let's get this on the Danilo. Now, baby, I will be and I'm see you. The why the ano papa say why the area say obi da ni bi okuru wa ko ne ko huni pa no and I'm a buy ni pa ndi okay I just say na le plan papa mbo mama le say me for say me say na here dey e ko si nti ade ta mo ba ni ya tan se na ma me le say ba ni ya video dey ma nti obi an ka bi ti mo wa na mi sister flele say sister flele say wa ko bo bi no ko ba bi no o mi si bi ananya Afalano. You know, say Bianino, and Afalane Bamichi, and the Biana. I put your Falana, maybe a player. Any palace and no one Panicana, I guess. And this Algam Gajan may be a beer. Because you knew that the plan and in Tianka, I'll go to them with Yasmin. Because what could them Yasmin, not had the mother of the year. Also, money, into the other thing, no one. And I'm there, the car, and he, now because they tell me, and I'm a small papa said, I said, I said, your car back, will be a
me pese me emema en so kwai no mu sa do me tie de aga kwala ni so mu hu de o mo ya de o mo ye na ntini ya de en hwe me ma eno o mo ye se ne sa de na mu na be ba ya class me hwe o ma ni ma obi ama enti ano pai yo na boss plan me se o de ma ba yimia eno so me de me sam de na ya na body ja so mo and I went to mistake. I mistake you for the telephone or the mark or the you get any problem beyond us when we are. Your business. Let me see na charity say a DNT and Wajina Swa. What the boss said, Diano. The boss said, Diano. And one of the one Macatro said, I did and I mean 3 years. And how can because when the I want to me, I dare say, the idea to answer what I didn't walk away. And because we are I saw Quajica one if we hear a Yiska. I want you look at the bill because we are from my Kawanada. No, I'm a crowd. You used to come on. Okay, can you not saying what you do saying? They lay 5 cedi 10 cedi. Oh, you see that. You don't go by 5 cedi 10 cedi. There's a Ghana cities 28 cents or you do what? I don't know. Mr. Or one again, idea. But that's Debbie, say, who say, oh, Yisika. What this act? Enemy beside say note, and I'll say 5 cities, not 10 cities. And I'm saying, what you do was say 1 million, 2 million, 3 million. I don't know, and no, sometimes the participate because or catch them a phone Kawano. In the answer of it, you can say, I just say, and some like wait, dear, were you know when you know my year, what a quite bad soon or fast so they Kawani Yisika. Maybe a Kawan one or born naked, no child, no I can't send me, and now quite bad soon or fast one. Why, and I'm saying, Debbie, me example, and I made Chirame said, oh, yeah, Chirame. Okay, Kawano, I didn't make us a bar, a cat to tell mamma. I didn't buy a set to say, or no, mammy, and now, mammy. No, mamma, woman, well, the part of woman, now, what's your baba way? And I said, when we are son, Luciano. Look, Mama, Akoma FM. Mama, because watch it, something that you want to see. And to say, yeah, question and answer. Maybe so what because my it's a woman, me, and who cry 1 metronome. A sit there, the woman say, woman, because 1 metronome that. And to any woman, and to sit there, I was a woman, and there can't any more. When make us and say, I didn't buy 1 baby. And she buy a lady out. And she buy another baby yaw. And she bought it to do so long as you have any planets, then what they do. No, and a boy, men, mammy, was really good with our man, and the following a boy, and was there. Now, of course, I'm not dreaming. Yeah, maybe I knew mammy, you know, but drink any of my back. Of course, yes, my back. And she, well, only without me, I had a Akasa. I can't be doing it because I'm a million long I am. Only I have a million. And your mamma, no, I guess I am a yampa. Yow. I mean, Yow. 87.9. A dear fairy tale ni. A dear fairy tale ni. And now, a nibi casafani mu, and then in the same menesa mine, and assisted you ha, and then you interview said, Madam,
eti mi bo o ma me say o ma me kasa fa akosua mu no o ma me say akosua ma me na onyaba ene oba sawampom ene oba ye yi no omudi samai akosua we sa ede ma no ana sa pepepe na o ma me nya ba me pa chaw wo ma me number wa ha mo me frɛ no sɛ ye no krese no o ma me nya ba de o kyerɛ sɛ na akosua ma me nya ba enu okogina sawampom enu okoya mamre nsimafo dia ababa ya se ma no madam enti otia me say might be than yem enu ni na sense bi o di share so free asama do wo ye be e ba ye ni chancho enu ni na sense bi o di share so di free wo ye be e ba ye enti asanso dia ne kawa no ele kawa e dan yem aye to ko twabi e dan yem no aponi tere me say enu ni na sense bi na ba ko so dan tere ho ko twani dan he ko twani dan he ma ko wale yom ana ba ko so wale stra ho ekuya afa no ko munko gina e washroom ho ko ne ko twa asansode no a waka no mu video mu zoomi na mo me yen fanto so na tiefo hunu asansode akura waka mo fanto so e ma me na aya ko 87 na me pa cho yawo madam ye pese ye hunu kura bia ewo mu because ababa wai eye baifu a wanya ka wa wodi yisika na ne tibia ni ni tiri woni ena ni tibia ni won to be yisika to no na ba dia madam kasa o ba kasa na meba ono ni pese chama we yi no we ni bi ena le be bia asu ni ni sika na ma wa ena mo di sika ni ma ni tiri mu oden enti se sika ni we yi a wode ma hwan mo we yi ode ma hwan pese mi ya ngaka mi o yi sika na wode ma hwan mo we yi sika de bombe se akama o me ya le na me no no onu su bi sika bombe se awon kra ya o de anya hwe twan me mesi afra wo sema ene ne nka se mesi afra ne biem momo wi ase so de ewia ede no etiefo ye ne yaw edi nkomo na ye ne no di nkomo no de nkomo no ode ma ye no nko na onim se oba no nkomo a woni ye di ye different from nkomo a wosan ba woni ye di eno na abehunu se ne ye wo ka no nokre ananya nokre ma doctor kwaba mako asemo doctor na yetumi ma wo bi agapade a like me na na ewu wa ma magapade gold se agapade ni yiska ba me de me ni bi me de bonkrofo bosia yese kwatere kwaso mantuma tie ni di na obofo ekodi na ya okra de tu aka ni akulai aduane obedi no fo obenum na odi ayekesi kra de design na charity ko mu kase enti yese wakakra ye de ma na dia to aduane ama akula mako enye sa de a ekom de ku akula enti bi kakra bi esa nyame esa papa me pacho we ayemia nkasa me doctor ya me ne nananti ache o sponsor me program na wosan eboa little kwaku wo boa doctor so wa banasem na wote na ye na reho enti yemfa envelope yi emma charity yento aduane emfa ma no na wo bia wotumi yisika ni wontumi ni bie ya wone ne bakomuku wo mode hey that's so yeah na wakai bi amam bi ye dia peja ye djuma ni nyami show doctor okay edu se ada ya du se no kwase ba be hwia dia fa onipadua no ho na die ti ada bia o se wonum grofan mogeduro no na wo ye kama se Maa Akos ye ba ma charity grofan ni bi no wanum no wadidi ye na mo ho se obe grofan ana ongrofan na ede ye ti ade se emoja ewo mu no wa kasa na wo ye emoja no ni moja no eni kwan se sote ede eni kwan se ebro so sote a yare anemia is why anemic next doctor for atwe moja drama no akono timre bia no o se moja no eda ba bia da emoja no eni kwan se doso ewo ni padua no doso na ebro so a enye no ne friend moja bro so no e friend polycythemia vera echi se moja ni mu ayidu ana adoso chance de e wo se isitie no umoja dudu ewo mu nyina na wo se eye 1 gallon aldot eni kwanse broso eni kwanse sote if say nyankopon bo ba wiase moja wo de basa asiso enu grofan toa ne baako if say adan be pim de wan kasa no waye moja be pim de
to one hwe na omogya no problem ba ma problem yeah emogya no otimi yare septicemia emo otimi wewura mogya no ema mogya no sei emogya no every 120 days bia no red blood cells no sei ema foforoba enti de wo ye ne no 120 days no eno na obeyisu one hwe no anya growth anom no anya mogya papa na 120 days ni bedru na fe me yare mentiapo no phone go from agedro no se de baby bia be fine okay utika mu age number no na ye nto ankomo ne so ye nto so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and nam se wa na wo ye omo guarantee your factory bi a eye moja no factory no any udompe atenten akese na ewo mu no na ansa na dompe no ebe gina brane na waye moja no ohia ade efe ne calcium na collagen eno nti ye de calcium ni collagen afra growfan mu ama wonum a ebua ma udompe mu yeden enti wonu growfan no na won kase mu ya wo ya ne jaya enye magic na calcium any collagen o go fa mu nti na aboa ama omogya no ana udompem ayeden nti wo ho na okase mu ye oya wona nti kakra bi no abre osisi yare waposo ye oya no go fa magedro se de be ya obenya calcium any collagen no de to so bi no ade bi wo udompem aye frɛ no marrow ichim no ne raw materials a edi be mogya no na ono so here ade frɛ no vitamin B6 vitamin B12 and folate okay sa no ma we nyina hye growfan mu ma if it's a folate wunya mfiri ba bia gisa haban mu eno na kwasi buro na etwetwe na wode mfidi afam aye dry frɛ folic acid to hwa wo mu won kasemu yare no sickle cells for no ye mu sa folate na B ko no unu growfan magedro no eboa ma folate and vitamin B6 na ewo mu no eboa ma odompem yeden yanu growfan magedro no se de be ya bibia be kama unu growfan magedro no a na wo home a home no ade ani padua ni hia wo oxygen na unu growfan magedro no a eboa ma oxygen yi adwuma yi na wa home from na wie no ade bi wo ma friend carbon dioxide o se efiri ni padua num yi yarewa efiri ni padua num eto unu growfan magedro no a eboa yi ade friend antioxidants efiri uni padua num emamre bia unyiri kama saa ne won no ma bi woni padua num a eboa ma nipa unyiri kama a friend anti-aging properties ema won twentwem ema won ma brewa ema won ma akokra eno nti ne yato aduo de din grow fine sanum growth by mojaduro no se de be ya ubenyiri kama unyiri onu grow fine mojaduro no a eboa ma woni padua no eye from ti se Maa Akos tim grow fine mojaduro no se de be ya bibia be fine na waya omogya na wie na mogya na ebe pompia ba bonten no eho na asem ni nyina wo fantirin bi e friend actually scientific ni kwan se bibia fam ka oxygen mframano any nutrients nuane nu awadidi a ni paduan atwetwe na wode saa mframano afra emogya no de akwa adwen num ne ewura adwen num na ewura adwen num na ewura ni paduan ni nyina akwa ni nyina ma ni paduan agro fine na nyame anye wadom na srade sisi scientific a fa how bibiri ebreye ko fa pressure breye if say mogya ni ntimi ni afurisa ni yie masrade tita ye ntirim ema yenya yare efred atherosclerosis na chese ntiri no mogya ni ntimi mu apro yie wa hwe ni mogya na amura pro yie a di ewura wadwen adwene no entire connect ko wano no ewu a wano ebechia won sabeda ho obi mpa bo atimi frito wo hu yanu no growfan magedro se bia bia be ma ye kama ye be fresh se Maa Akos da bia be didi da bia ye benom se anuane no free ye mu na yenya nutrients no ne se anuane no an free ye mu a ko fa yarewa o how srade e ka ye mu a ko fa how yare breye yanu no growfan magedro se de bia be kama ji number no na ye chewe bia be nya dro ni bia to okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and nam se di koko na ye growfan magedro nti wo ho a na wani so brewa no growfan magedro no okay ni adwuma wa wia so in fa growfan ni agro
wudina gya ho yɛ adwuma no go from agedro no wakoma bɔ pɛrepɛre no go from agedro no sɛ de bɛyɛ bɛboa because bogye wɔ mu no kɔ fam onsa no na ayɛ titiriti no ahwɛ go from kyerɛ kwan ahwɛ yi a pressure ni stroke bɛhyia wo kwan mu woda nyane no wapo so yɛ wo yɛ ahwɛ go from agedro no obi okura wo si duro adadwo wo timi nda mesrɛ no go from agedro no aduane si wo na ntimi ne di akwaya yare no go from agedro no yenua ma no menstrual disorders no ka ho ne ma yɛ award nyame yɛ aduma next week the award ne bɛsa abɛkyerɛ Maa Akos no kwa ma no wa menses no mfie du na ma yɛ we here grow fine mfie num na ma yɛ we here grow fine abosu mienu na ma yɛ we here grow fine grow from agedro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ kama infections o menses ko yi a infections bi ɛ ni hɔ pompɔ bobo na pai pompɔ bobo na pai grow from agedro no Maa Akos obi frɛ o wɔse wɔ num grow fine ne ho ɛkeka ne nyame adom ɛkɔ onum grow from agedro no a bibia bɛyɛ fine we your bar na be man no atinka tiara no ahwe grow farm ogedro no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 emergency baby bia obenya grow farm ogedro ni bi ato wo kra ko kan shi drug lane kinswa keba tinatek na naboache hilo seba Angel Heba Repash asama fo nyina ko Ekus Pharmacy wo ka so no ko dependable and a top of Judah tama fo nyina ko na naboachi ubenya bi ama saman na Heba first post office opposite wa ubenya bi udru ho a abasam ho ubenya bi obosi fo nyina ko Smart Heba ubenya bi so hunfo ko NS Pharmacy ubenya grow farm ogedro ni bi ato achimoda fo nyina ko Chumasi drugstore aguna so do oda kwano ko fo biafo nyina mse mo ko Gapsin Pharmacy umenya grow farm ogedro ni bi ato enkokofo enko Hillside and Akoma sunyanfo enko Kapeba Moze and Green Light ene udu takwa owase mini oho pisi afo nyina so mo ko owase ho takwa defo benya bi mensa na keep kosfo akobo achansa ene pena emenity the number no ne frame na yeni nkomo okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako nyame ko bibia ho that's ene ebesa abani abehia nyame ensha papa Dr. Owusu ya me bonemra ne se Dr. Grow Fine esanse edro no agidin ye agentra ha na agina ho mena enu nti bomodi a na ekopebi na eto Grow Fine ye mojedro papa ye bekwa homa ne so biem na ye ne yawo akoto ye nkomo twetwe ne so na sede nkomo ne se kro no se yenya yawo so wo fie ha enka ebeboa ye papa sanse ye ntumi ni nkomo ni nyina ewo fo so na mom wo pesa range no ahwe ne de agisa wo ba Facebook live Akoma 87.9 mi pega sa wo supporting bag black bi ekura me ena enwura fita bi ehemu me pacho wo protein bag no enwura no emu ena kawa no ehye enu nti ye ne yaw eni komo kakra na fa minyi kawa no efa enkyeremo sede esitie no yaw me pacho sa kawai waka wa bakwasama kyerɛ woda sa eye ne nana ena edema no waka ero le kawo ka ye le se eyira ye na mi ni ye no ena e waka kyerɛ le se eye ne nana na edema no se nya bema le se obewale na onfa ma sa bema no no mo fa ye de o mo fa mo bla ana mi ye no se mete masem wo wuce kawa no de mamia eya dia mede na wale no ana me ka dia se me pe masem a na nya o kawa nti ana me be pe masem because so ni bi mpo so me ya me masem a na ne o de mame na me ga bia ni be bi ni so le di nti so bi za won fa mame a fa ana me dia me ka sa ba me na me ni se eya dia bi ka se we bi so wa na yi because for the you know me 2 million say chapter 10 and the big room and I because also when you 5 cities 10 cities now I know 2 million I know what I mentioned what you 2 million
yaw wose kawa no wɔde ayi sika baako ama wahunu ɛne mbisa sɛ no ɛno ne deɛ me ame te hɔ na wɔde yiyɛ ba deɛ me ka wo asɛm ne deɛ mebɛɛ ne ayi aguɔ ɛyɛ 2 million na 1 million ɛna na mehwehwɛ wunu nti mehwehwɛ no na mkɔ bie yɛbere no so na ɔso ɛwu baabi akwara ndi ato nti mebie so no na sika no yɛ dɛn egu ɛna sika no na mma me tuma me tuma ba na mefrɛ no sɛ womɛha deɛ 2 million ɛnyɛ sɛ deɛ ntoɔ na metwa sɛ no anasɛ metena baabi atwa ntoɔ sɛ ɔde adeɛ yi sika na ɛha me sɛmi de kurofo asase sɛ yɛnya kurofo asa wɔ ha ɛgya wɔtumi yi sika sɛ kawa ne wɔ ha ɛnu so wɔn korɔ no ne yɛ studio ha yɛ ma because yɛ kora yɛ hia bi eti maame bisa wo sɛ saa 2 million ne 1 million oyi dodo asɛn oyi gu wadum maa kɔkae baa mede kyerɛ obi nso ma ne hu sɛ yɛyi sika gu wadum saa sika no mo de yɛ dɛn nipa kyɛ wa ndi ayi sɛ obisa wɔ no a because ɔmo o se sika no wɔyi a wɔn ankasa ɛnni bi wɔyi a nti wɔde yɛ dɛn maame nkasa mo nkyɛn ɔka kyerɛ me sɛ oyi sika no a ansa no ɔmo bɛdi no ade so ɔde kɔto de fon so ne ɔsan ade so ɔde to ne fon so ne ɔsan kɔ yi anaa ɔde bɔ obi besia na nipa no bɛtua a baade ɔno ayi ni bi ɛma ni bi ɔna ɔno ankasa no nso yɛ dɛn ɛni bi sɛ wonni bi a ɛneɛ 5 cities ne 10 cities na oyi yi a wɔde ma wɔ no de yɛ dɛn Wata oyi ni sika wa ba ma mi. Dabi to oyi dabi. O ka se 5 cities. Me ka so yi sika me ka so yi sika ndi ama nta me nkoto bi ani ni. Ya de ya wo so yi ya wo di bi kotu ya wo bosi a. Se wo bosi na. Me ka fa te da me so ama nta. Me so wo yi bi. Na me fa kotu ya me besi a. Me ka so yi bi ama kotu ya me besi a. Enti wo yi bi e ma wo di bi kotu ya wo bosi a no. Wa ma me. Wọ́n wí fi àmà mi. Ọdí yẹ dẹ́ yìí. Ẹ̀yìn mpàtẹ́ wọ́n dẹ̀ ọ̀họ́ àdìsọ́ òbísà ndì èyí àwọn ọdí yẹ. Jìnnà hàn. Because mi wọ́n ní bí àǹfà àmà mi bá. Jìnnà hàn mi bá. Akosia. Yes ma. Wọ́n de ka wá eyi sika. Pàtó dàbí. Wọ́n sọ wọ́n di eyi sika 200 cedi notes 100 cedis. Egu wọ́dúró mu. Ẹni wọ́n wá kásìlẹ̀ ní gẹ̀ẹ́nì nso wọ́n yí 10 cedis ní 5 cedis. Maa mi pàtó mi bá o. Saa sika na ɔsɛ da waduro mu no maame na me ne te fe no maame no mpo wewu bɛ ne ba ne wɔ hɔ ne ba ne bɛtumi adeɛ no korɛ maame no na ɔyale ɔyɛ pepeni ɔna ɔte me papa fe ɔyale te ɔyɛ cold store ɔyɛ fie n'anim hɔ te me ba yɛ no na ɔsɛ sɛnea wɔntumi nante kɔtɔ adeɛ nti no nkɔla no so kɔ school te ya me hwɛ hɔ ma no te me hwɛ hɔ ma maame no me na me tɔ adeɛ ma no nti du weekend a na maka create sika no nyina ɛde ama no nti waduro na me wɔ abɛ wɔ mu no ne nurse me valanda mu hɔ no inside wɔ na me de sika no egum because sika no nya me de nti me mfa me nsa nka nti ada na maame ne ka dem kra wɔ mpi na ne kunu ba bɛ kɔ kwan so ɔmo tɔ gya nso ana ɔsɛ me mfa saa sika no na yɛ 2 million 4 ɛna 1 million note no so ɛno so 4 ono de mama say maame ni ba peni no onu so be kokwan so di jane bi akoma obi wotema enti mi di sa scan fatu na akola ne ba be ko a onya ka na mi fa scan ma no be wanya ka na ma mi fa scan e ma no ena mi sa scan nye sika wo yi ye ba de ye maame na de a wo ton no na wo di scan kokora me pa twan enti si dan na ya wo be ka say e wo yi sika no krofo asa ma me wo hono ena obaaye yawo ne bae yawo bae na ade chiye no meba you say ye kan ye bisa question aboni ntientie mo e fa ma me yawo sa godi yi a ye wo se wo na wo hunu ka wai wo na wo hunu ye wo ne wa hene fa yi na ye na America sa de le ya ye balo ade le ba ye ro tere me se yi wo basket bi si wo ni de afele bi abili ene quite yi ba e se lazy ayeka eno na na titra de no nti wo tira me say abili da basket ni ba me ya na mi nti me sa ta kwa so da basket no no ade ne sa ye de point o ye de e tira me na me ko fa ye nti me ko fa ye na be sa ni mi te no se no wa na nka wo wo an ko be ku apala no
akwala no wo so fa sa de no na ba yo bi tiki o se sa ba yo le fa e okay na regular akodi wo fa hoda akodi mo fa hoda akodi wo fa ho enna dodo ase na sa bosome dodo ase we find that akodi mo fa obe bosome be enai gold adia onu tumi di yisika na ne ho kire no ene otumi dane de ma obi wuwu wafa abosome nan ma ebesi dane wa yisika the American no ti ma se because say the American say adia na eya sa no ni ga sa mo fa yire so o ma ne sa de from the same thing ba ko o ma ne sa de from the same thing o ma ne dia de kro kawana yiska no ama me de command no wa de pomo ane papa ama ne papa so de ba say enye de odi yiska no ama wa de abra no e di wo fa ho no sesa no I put it to you say kawa ni nana edema no ewunya de no enye wei na mom ebedi mo ho no mo sesa no ebeni ya wala ya sesa na bisa no sa de odi sesere no enye za de so na no de wodi chichi no wasam na miko Mimi Togo, ama mentoi. Eni ya de wa dia man so menyo. Me say I put it to you. Dia dia na to. Anga de me no, because I didn't know another man no any ewo ho one odinkai catcher was say any wo ho same na mani wo ho na wana mani wo ho any wo ho meba mameka say ya me mani na wa ya ni yo mameka jira so odinkai catcher was say onana say be offer to na be ma obeware no ena ebro wo catcher woni no kra no nyantawantawa kakra kasa kakra because was who say we ya masem enti say ade we kra no oyi pie koton say de na mo be no na sika ba wo de be ya masem enti won wo say wo ajapade bi ho nti ani wo ho o ajapade o nka ne ho ade to no wa enya so otimi sika so a wani e kan hu ni ona yi bobo ya iskanu so wo ajapade wo wa kan hu ni a ka wa yi ni na e ajapade anana na de ma because ni bi enti ameka sa me da na me to ayele yo ko papa o awo papa ne blase o mu bisai e trese e ya bi awa papa ya dai akwaje e ya bi a ye wu ye bi jan da do papa no enye o no papa ne ma me na bi jan no okay ne na enti afi na wu yi asa mo papa ne trese e ya bi a wo de ya dai o ma kwaje o mo na o kwaje ne hene o mo kwaje ne be bi o mo kwaje ne ai so papa no because papa ne tell so mo kwaje because wa fle be bi anu wote no anu ma tell say o kwaje enye say bi anu na na do ene wo de ye dai eja no asem we no hu eye nkrofo bebre hu wo mu say ye bedi san komo we e wo phone so enti ya because what you want kan pe no enti say ene wo di me ba ya utie abi a me na wo se o se da ma mi pre mi sister ama mi send mi sister ka ama mi sister fa ka ene ba ba bia me ya djuma no se no ma me so ni mi ya le kata me sia me bla dia me friend no so ma enti mi sister na ba no ade ko ne kra the same thing e tire ya bi so mi tantan also to the see also ya fa de bi da eno ni asam no enti se mi hunu ba bia no kra wo enti also ya fa de bi da enso mi sister fa ka e bi ba bi o e ba ko ami mi tim ama fa de ko ade we nti sa da no wa ko mi sister ya na da because some of kind no this is a plan o sunya because some of kind bia ya no tele and so e ma mi ni no one da be ya fa de no I say ma me plan su se se fa bia we ye bibi ni wa fa de me ni no ni ya de e de class I know ka sa se bi ya hello ya say asam no ba bia ko no in fact me akasa no ma dwene ma ya me kresene why na ka no kre na why na e twa tro say I just said if you are born for her me pa tie that be tie me mama me see na me bi say ana me see tie me mama me see na me see a wo be wo ya me pa kire
tie me na manusi say o maami abaye involved because yakwaje no baabi now e was say yes akosua ema ne aka no krache baabi a wokokwaje sa ringi enti ne se asem yi se yaka na phone so a yewie akosua papa bebem o ofa bebem ni se wa bia fa so opeso okasa ne ma bebem enu ti yawo ye benya all parties no e we fi ha ne hunu no kwe because say you to me kasa you can try na you be able to eni ya won kasa because me nsem na wo keka no me to me kasa wo twa tro ana wo kan kure na akosua wo to me sorry gina ho ne ahwa de akosua sorry gina me pa chobra ko echi kakra bi Facebook live Akoma 7.9 FM minim na nakura wo be ye aburo to the extent say wadi gold way gold ring way ebe mane de hye se wonye na daachi bi wo ware a woni ne kunu de akobo bra na wanya be ma na success adekro no ayi sika entumi hwa wono ade a woni ne kunu fa nkobo bra no se adekro no entumi enhwa wono enti fa so be na wo so se eyi sika wontumi ni bi enti mu de mu hwa akoso yi ogina hwe hwani konka ekom na de no nufusuo kra wonya bi makodai eni esanyu anu ne be diska no a ebesi da ne madi bi se komunti ne baba ko sabia so mo fancha bi womu na so wan hia ni akobewu na eso faso na senti be pa chiwo ma bompa ya gusu like seriously bompa ya gusu ma me benim eti amen eti kawani niye ene kura me no na akosua wona na de kawani ma won se na na tie sham say the kasagu fidie ni mu because original kawa akodi ya wofa ho abosome emiensa ya fa the same gold aburo pacho bosome nine yentumi o say o start ya won kana as won ka say ekodi baby bosome nine na meka che say ye besesa no ye fa original gold no ena beba we asesa no me say ya sesa no enie eni ya be kwa test we nya gold enya gold ya sesa no grafi me pa chomo twanto so mu zoom na mu twanto so we nya gold ya sesa no ena ye pensem bi dia ko a atwa ne ho ahia se nya ne nana okwaji na bra wo nu sa baba wai awoso oba ha bra wo nu sa baba wai ye baifo no utumi ne tra ya sa ne benyin sa wo biem samai ye utumi ka samai ba watimi ne samai ba ada asa tra wo mienu wo keka nsam wo ma me a wa meto no etimi ka safa wo na da wo ma me oni busuani bia wo mu wo se yenkola de wo ka safa ni mu a wo gafe wo busuani etimi ka safa ni mu dabi ono wo gafe ena ka wu fi asa ma wo na ye yaw ene ne wo fa no enti sa ye bechi wo mu because mo sesa no o ma sesa gold no Pastor Julius Betrase o ma sesa no enye original gold ni ni adai mu wi aman mo pe sei sansem we ya na wo dia tele na rodo nya support sa wo dia wo ye na adai wo to ayento for dia wo be for dia wo so ya be for no sa ne ko dai asia wo be for asa na da asa na wo dia to so ya Africa be ye ndie money agent nya wo be ye dia obi a so se wonu udi mpuni because Africa be ye ndie o ma ya ma se dia o ma se adia se nya bo be ye dia no wo se wo ni papa wo how bie ni se o su ni papa bonne fo wa che ya ka se broni ya baifo a ye man go ni broni ya baifo a o be ye lupre o ye press conference ya ka sa baifo ye be di show momra o ta se Ghana mi nko bo bi bayi na se de o musi bayi yi mo tsena ayi molo ba ayi so na mo de ko na mo de tukwa akwa de tukwa akwa papa na mo te so eti ka mo de ya lu pre yi ya ya ko so ko ya Romania ko to nom dia ma
Mo ye bi mi ade. Amena na say na me obi ka so ni obi ya me ni ho asem ka me dia bia me hwen say o be fo ampa na so na say ye mo be ye de me ono kam na onya adwene. Ye nua ben ma bi me ne di no na me pesisi ano. Ye nua ben ma bi Ghana Hayana wa sende kakra so ye mfa. Emma charity na on fan to aduane ma akoda no na me nsa ehunu ba bia message no ko kodro. Nti ma we are say yo me ana me kan so fu kokoro menya den se si ye ya wo ko fa ba on se we otimi akwa fa ba ne nete won ne te na won se sa oba nda 77 ne so kwase ampani de eno na akwa kan no emema mu ma wotimi ja wono ho akoye ba fofo ho ade because what is kwase ama we ya and that kwase no nya ngu we ya wo se ni ko ja ba no nti wo ja pade no ko to ne fa bra mfa ko sumba no mfa bi nsumu no na mfa bi handan yaw na mfa bi nya adwuma na mfa ni di wa fa ma wa na fi ya wo be fo ha ya wo be ya wo da su ya so ne aso go do ha se ku fa o ko da ne yiri ko di ne mpra ho sika ena ri ko ja de yiri gama ha sa so mo hina o te no so obi ko na obi ko su ne yiri o ko di ne mpra ho sika na je ko su ne yiri ana ana mo yasa na anuna ya na ma de bia ye ka na de abusuan na ba mu because de bia me kasa asem we ni bia wo ye mo ni bia abusuan o de abusuan ni bia wo ye papa bia so de abusuan wo fa no mbato onyawe abusuan pani onyawe ma me o ye onyawe onsem no mbato di no ma ya fa ho se o mu pa sumdua de no ma ya fa ho da bi o ma me ne de wawu na ne honhom aba ba hye mu na no ne hu ma ba be se ta juma ma ta ka se ba nsama nkom se be ya juma o mu je mo bu so ko se obi abusuan mu nsama nkom se be ya juma ma efi obi abusuan ko obi abusuan na so ya juma na me ti ase no ale ma sam juma na se kwa ne hu no ya sesa wo na ya o kana se so ba be se ta juma biometric o ma me mo na za na biometric no ma me wu ne ha meto no ma me wo nsama nkom be se ta juma no wo ma meto no ya se se wa meto no wo ka di ya na o ko da se voice ni se o se mo ko sa no ofa wo se da bi ko se die ma ne hunu ye ne se ne ma me ne ka se me ba ne yaw da ni DJ yaw me ba ne yaw na wo ne me tie ne ma ne se se ne ma me ka se fa seriously India from na India to para so para mo ya no ma down o mo dem kan India from na ka so ya abese ne girlfriend ma wo fa no mpene to mpene ma o meyi na no o mo na de ana me kasa se wu yes sir asa ye hu se nipa no o ye obi asebi o ye ya ye bese bu kwase ana Ghana fo kwase buo ye ndesa na o pa yes so o pa abo na tinu wanyina wasa afero ya sama ba by phone afero wo free be ye mu by phone wo free be ye ma ba sama ba ya ko jere se afero ne birth mark no se birth mark ayre enye kocha na tese ya wasem ya okay ho ma me du be bia me tiase ni me du ya hu be bia me tiase ensi ma odini na be bi na ma mesre ya na busuafo mesre ya na busuafo se bi ahemfo akasi na etie yen ensi ma mu nyama brusu na obi hu se be bi akeka kono tiase ni
mumra ni nsi nkonnwa wo fa mesrawo woni ya mumra ene busar mumra ni nsi nkonnwa na ba bia yedi atu abebore ni na emfanto na muwa anye se na ya kwesa se mo tchira kwa no se gu achira mpasa mo pa anya fa mesra mo mumra ni entrance ni kan asomdwem na mfa asomdwemra na medase ne chia Apostle Joseph Nkansa Joy of the Light Church Okochia Fetia medase Maako Nyamisha Josie ewie ona Josie fashion wono ana sha me akuya tade ya wadi ko to agusu Josie wadi mi aginem Josie yes and my be adwuma Josie fashion Josie will meet me there one dey opposite so one meet me there sports no and mu Joseph fashion me akua ene ono na adwudwie no eno nti se wo pesa wo so opempa mo niam abo ba bia wo bia no na wa friend wo 0243 433 465 Marco ene mera ho yie pa efri se ye ya nkasa no media me yihuhu modie ne kra to kwa bema wada wo ba so na woni me awo na ukoye na betua ne ho ka wo se wetwa won toronti enti wuntua dada no kra na nkese se wutua no wuntua na emom uyi sika kra mana na onyome nyina se enti nyadia wo beyi sika ne ebi kra ede amano na ono de onya wusika onyome nyina ebesen enti wakobo dua na nkampacho wo nkonkobo medua aka me na nko mebo medua na na wono kra wode achew se de wo kan no awoma me yema hyeme se wo hwe no so de nam se wo fo se wo say like uku no wode dey hwe na dwuna ye ni he no nam ha o yete nyina wo se na ni sukura ebiri no ade na oba ye ko ye ne ma ni sika so onfanko na onkodi oba wode bi aba eno fa akra na me pacho me ye disika ne ma no papa we ma ka da bi fancy se musu obi obama ni sika bia but me disika ma ababa awai me papa me hunu se bia amtie adum no kwa bia abaka na wo ye ne papa no bra no hwe ne bai sanka wo bewu akrai wanyi nduane ada wo baaye anka akrai wo bewu eti wuyi usika ye ni anuane wo ho ma ne bi se akrai nkodi no ona hu ahode na akrai da ho oba dia na atome edi nkoa ne yetumi sei nipa saa ade ne yetumi sei nipa ade ya nani ahan na nani aye ko enti kire se oye befuo ko na wo sei no ade a wo pam aduane a wo ton ho ne emra meto so kwa na mekasa ne ho no nya awe kire kakara kroma ya bo befuo won na emekasa ho ni nyina mu kra so ye wu ba ma woni ne sa wo mamie nu mua wode me yire woni ne won kura me nu mua enti wa wodidi da soriye na wo ba tan a wono wonya bi mfa nwura de nu muo na wono wo bresa wo se da bi mi nyi sika bi ma wo edi asem na wo ka me se yie na ye wi a wo ye wo den na sika no kura medwunu wa menti asese wono yi sika awie ontumi mfa bi ntaduane ni ontumi mfa ntaduane mane ma ontumi mfa nche obi beye krasini jisa wode ko tumo ba mani so na wono ko wo ye awon no de so sikani mu agede wo se wo so sikani enti wono de ni wiase ne nana no obedi na bro na obeche na de ne nana no obedi na bro ana obeche na de ewiase mesi a onipa wo ye wade a eya eye wukunu na wo yere efise wunya bia ono ne beka no se sikai ya wodi sikane ma wo a se gold wo ka sa twanse na afa na fa ko sesa na fa bi ko sum oyere no na on fe bi ko high down dia anka no die anka no ano no mako emema bi no mpa pepa de afuo wusika wan fancy a ebi mi ba bi hihye nyina ye beje se ba ma bi pesika na wo ba wo bi na wa ma no a na ye hukunu a on kasa wo biam
obeta wani wo fie kwa kopem se sika no wode be ma no so won tua ba bia hye bia sebi ohuturu mu kura ba ma no be hwehwe akoyi na so wode ma na on tua wo ye adwuma obaba wo ka ba bia hye bia obeyi ese woje kura na nka wode ma oba na nkeye enso so sika da wa ba ma baji ni sensi ye etim se ya woni na ma ko gold na wo se wasese wo mo asesa na omu fie bro mo be bre wi ase no awe kro de de ge yi bre concept omu be brass ne sa because eye ne nana de a wo kosomo no wo de che no it is omu asesa na ebusuafo no omu cha asemfo omu nsan wo mutiri na wi ase omu a wo twama wo hu omu no omu a wo ba omu ana be se hia wo ma ko mawie that's evangelist obi na tro no nyum se mekwa mo bi aba kade a wo pekere no na mo bi so na obi aye na wa ye ntu yi meboni aye nipa nua kai senam dua so na ho so wow tama wo hu sisi wani abere wani hanhan wo pe ba bi du ba bi awura wo hu se saman wo hu ba yi wa chi obi ba to ho wanyi sen nkola mienu se mi ntimi mo musika kire se na ko mo bia onya ode yaw odian ko dia spell se dua bo achi bibi o ho bie wa ode amo atufo bo na usa je ba bi tutu aya mpia kan ya wo pe yaw hweri yo o se won makura jisi ya mane loro fe enye saso a jisi ye sesa ye nya ya ho efa a media genu aba ne ono ne ho ne kura ne e betena se yaw anu aka che yaw di be di yaw no yaw nko so dia mo le da ho no a na intimida me maniska na me maniska koswe di sika abesa mo nya gold na mo asesa mo nya gold na mo asesa na mama obia wo nya mahisa ne wofa no ofa wo ye panyini pa wo ti fie mensuo to adua gum unyi adua ne nkosi wo ma adua na fo ye dia de gold ibra wo isefa to we wo fa sa wo dwenia ye card ya be ye wo ya sa wo dwenia kwa yaw akola no ade no wo nya ne ngene friend bra ye hwe de be ye no watimi agi ade ato ho boso men nai ofa ade na wasesa no se wankopa ma wo be fiaba God no wasesa no ye catch no play enye God ni dabi enye akola na de na ya no wo fa se de bra wo nya ni dabi tie nkola ji bia wasaka se na ode bae no ade na na echekere no enye no na na bia ofi ofi sari nya fan to sari no nso ma ya mo ka se nkola de de yaw wonu abusua mo bo mamna se ne na de ma no ampa na ma ko ka se eni di akire on kwase akwashi mi obusa eni di echese mi ana na eni di akire na de wana ka che wo abre wana ni di na de na akire eni di akire ba di ya god na wura abre wana be toa mo de mo mema mo pa mo mfa na bibia sa wuntimi ko fa akire ko ya mu bibia dabi se wa fa ma dabi wan shira so ma e na wa do pe wada da ne na e na wa je sa ba ware no ko abre wana no kasa se ba ma obeka so ba ware wo no famara wan ko sum na ko wa fama okra no ubufui na fama ne na na ku ya ka be me po be sika ga to no be ya ka e ma so ka sam tu asuma kakra bi ono ko yi na ode ama wo no ko fa abisinia we kura nya abisinia kura bo togo ring we ateze golden ye ko test ne ye ko test ni ye hu se bi nim ofa woni wo yaw mo be fe na ba be hwa akola no bia bo so da ho mo pa mo mra ni enko da mo mpen so aboma ne nka wo na akola no be survive obe ye akola no eye akola no be ye nipa be hwa no ama na ye obi a obama ni ska bia so nipa ko nyam be hira no na o de tre ho amen ma already and then there's still kiasi my they will go papai baba ana ye see for birthday TikTok yesi nyame on show onye ofo nyame shira pa esi na ayi kofi ni mame abena sikapa
osi wo shira ne ba kofi nyame enshira mo eziafo nyame enshira wati akwara wo na duane osi bre na duane obe de ibre na duane mafo mama won say me kwa wo me kuma na je ma wo okay nti edit mafo domina say maternity wo na no waju awon wo hunu ba fuma na dugu so na yere waju awon wo hunu ba fuma kini wo mama eno na me ba so say na so ware samai eti o me tell me samai ma minimum da say birth mark wo ho a wo ye samai ma enti me ti e kwa ma yiro na mu na ba sa wako be ma no ene ase o mama hiti minti sa but na onim nyansa na jini shawa jini papa hwe minim se wo bebe oba wo ne na wo ka be ka chen se je ma ye bia fa che me wo fa na chi akware ane oba ne na me oba no so kra de no so ya another because ho nti ase enche da ni mti me be se me ko ho se wo se o pa kra ne fa nda wase se wo wo da na wo pa kra na jina na ko bi bambo na nke fa nda wase enti me kra ho kra question mark ho ne be ba ho mama papa no ababa we papa ne bra ni kunu se ni kunu sa ne mpnen ene ne wo fa no mama omu nyina nyankopon hwe wo nyankopon hwe wo mo se ababa enti ne ho kra me da me se oban po na ne wa asem aka mama ha mi o shakra no shapa frowe mama asem de nche na misu akra da misu nya me hwe nanim akwa ne ho fe na hwe na asem akwa ne ka che mo se mama me ba ya amoma maduane mpo na ne ho wo so ma na eho na ayete se ye ba ne to kwa gudie no pepepe enti ene o enye na wo kura na ka kura se ni susum na aje ne papa de anka me ka kura me bo no de na ha wo ma me no no bre no wo fa susum nye no se ye bo de baye se ye se o do kwaje wo papa na me mama me se o mu nyina nya me hwe wo mo se bibi ya akra ya nya me beje akra se free o mo ho o bu sa wo mo na me god ne de mama o mu twi mu tan o mo de beba baby a god no obi o mo de beba ana na mo ye nipa bone semsa na tin ka baba we ne bone ne se mama de biam ka there is a thin line between love and hate because then now within some few months years tede na musi do mo ho no mutime beta mo ho sa ma otime gina o hwa asama wo ka de wo perse wonya wi asama wo ka se na saman no ba ye no se ya gini free abra eti one ne tena so many years when hu se o ye saman ba shi anya na bet market dan ha mama anim se bet market na bi da akra no de abda o ma bi da akra no ada na wo ye sa abranti ada na wo ye sa se wu nim se already na wo man is scattered dan sa na aduabo ikreba abranti ke kan ne me ye na ahwe ya ubewu kwa ubewu kwa na ode wa bodua de o mpana ne mada ase de a ode ye o ya eduabo ya na enyo but bibi na ma obi ebodua me that say na Dr. Mafo Fertility about center ehoni ye koje ye ma na free nti no ane se wo so wukunu nsa na wo ne ko na waka chanze doctor minimi kunu ye hia mma eno ano no Dr. Mafo wo de bibegu mu yam sesi ye na ode bi esane wukunu ba mem na eno ano no agu ne yam ode baba enkura na omuntumi nante no ye ni bosomba wo ho doctor se fa ne bra obema akura na nante na ne widie mu ayedendende Dr. Mafo e wa to so stress atia bi saba se wo be Presby school no fresh 0244 41 10 99 0244 me per 4-bedroom house 4-bedroom house ato e wo brofuedu kochi enkranza anase ampame ahenema kokoben brofuedu kochi enkranza ampame anase ahenema kokoben 4-bedroom house high na momo no ye to enu nti sa wo ye fiera na wo 4-bedroom house nei wo cha friend 055 566 81 48 055 566 81 48 055 566 81 48 4-bedroom house e wo brofo edu kotwi nkranza mpame anase ahenema kokoben uwo bia frɛ number no sesia na numbers no so ene good screen no anymore no nti wofra ye no bedi enkomo King Arthur International School ho ne ye de ye mane ko amomo kwaje ntete ye pa wo ho mesrew se wo ba no otifie na wo mpe school mfa ne nko ya wo se wo daachi
fane kɔ hɔ ɛma nketewa no so wawo ɔmo aba no ɛne maame bi ba wɔ se ɔno ne ba no ntumi nya ne hɔ nkɔ baabi anam se ei wontumi nya wo ba no nkɔ baabi ana te hɔ yɛ dɛ kena ta agye nkola nketewa amia kɔdi paa ba no wonteyɛ ɛne ka ho ɛne fa wo ba ne kɔ hɔ na ɔbɛkyerɛkyerɛ nkola na deɛ na wahwɛ ne so yie kɔpem sɛ maame wobɛpɔn aba Sabe papa na tienti wo ba no a wo ko school no secret kindergarten primary junior school 1 and answer 3 no me pacho admission ekoso e working Arthur International School fa ba no fa no ebra bus eden kra ne ko bus security ye pampe wodi nua ne pa ye wo Kumasi Askwa ye ne Pentecost International Worship Center and a hwe ni mo fra ye na ebepe school mo kwan fa ma wo ba no was 0541 492 330 0541 330 Fetus Bamboo Toilet papa e dia be dwaso a emu no eye kama na odi twi to pa to say yes eye flexible and as a Romeo ba ho was na menya nhunu bi na me beti bi pa e de koye no sad power krom enti kotobi na ton na fa bi so twuto na fa bi ko nsole na fa koche wo mo na nyame ehira wo na kotobi ton en crime for 030 222 48 43 030 222 43 and 0550 990 and it's bomadi and a phrase sia nana yabi me se nana yin ne huni asem obi abodua obi ji wukunu obi ji woyere obi abomodi ase wo sisi wo abrabom nana yabi ka ho konfo papa obeye ni nyina ama entintina wo obi nku nana yabi ewo agona saman faka we adum anafijase kasobe so yabi junction na friend 0243 13 45 35 0243 45 ayona pharmacy the guy in the syrup aba ema eno ne de siesie ya under kanun ho mesra oba de wanda kanun ne ma wo ye oba enye oba ne se wa fa wo ho ti wo te se de meti ya da bi o de hye tokuro nim yesi ade pa hye tokuro lumba ne kan ye ma tokuro mu enye kama eye tokuro ji ade eye de ne de bae eye guy ka syrup enu ntinu no bi na obenya bi wo pharmacy ne kam ka eba shop bi mo Fayona pharmacy ne 2 because I was 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Shane Swaria is Joseph fashion and downmenti and a day was me and your ya tadia pempa ya de aba esi akwamu sama dwuman wa ma ye bi akwatere ka show gas niema behu na nkamo so behu niema enti ada Josie ebeka se wan shi atade bie mu no ye ba na kwatere kwa ene na asem wasi ene adana die ene adana die ewurade enka niema behu ye yesu behu niema ya de baba wate ma Josie mpamo niema ni nyina enfama wo kuma se bom so ne meet me the sports ne hwede mu 0243 433 465 0243 435 and she ebie ono so abomodi ama me kama ebia she no style ne kama no way me makeup so ebia ka ho enwi ben na wo pe wo shiza ebia wonya se wo pe cotton se wo pe brace se enwi ben wo de wo bom sa no se ya na nwi ni gina wabobo ano place order shiza wo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil edition my friend was 0249 155 776 0249 155 776 3P garlic mixture moja ediafu saniye ewo oni paduam mesra wo pressure no wo soro eye 3P wa ye kese dodo eye 3P
3PO 3P 3PO 3P adoma da so mesre wo a nonum 3P na wo ni paduane fefefe eno kwasam ti ubenya 3P odane ye ba Mr. Colin na Capitan ne Angelo Frepi Work Natural e was 0248 92 Eye Alaska Star Enterprise. Your number one original wallpapers. Omuna akwa aba. Alaska G, Alaska Po. Eyo wo sane ho a obekwa akoto fake na ne bo ne so de eda form te sabre wanante enti Alaska siesie office ho siesie salon ho siesie barbering shop ho na eho nye fe Alaska wadum Mrs. Anoche Plaza Open Prudential Plaza Frey e was 055 411 4848 055 Richmond Ebo Center de akuafo nko ne seminaba akuafo nko no etu fibroid eda wo yam na yi nsansan no na nko ne so de mo a mo ye mesin adwuma he wo nipa no tumu nse wo nipadua mu nyina tutu akuafo nko no eyi ya wo free nipadua mu etu de semina ni dware no na wo de nko ne so srasra na ama wo nipadua na ye kama ebe ye kama mpa nko ne semina nwanwa so bi nie so bi mado and Richmond Ebo Center akofa bay wo pa bi ayisu no wadi ho danse bia wamodi ana bra kuma FM ha ye wo Kumasi Square yene Kumasi mohwe ni mo ena wo kwa Angela and marketing department nso anyana Sam During Ebo Center Sam Ebo Center Blessed Ebo wo mu nyina wo ke wo Jeff Ebo mankasim Paulina Asapon Fiko Ebo wo konongo Fred 0249 1868 0249 and don't know Caressic Ventures Ediza Zahara Misha and in the G capsules about one in a more we are not the card driver we are not card driver and it's a mere penny I've made a minya nkuni many of it Zahara I know we are here wafa misro etuase kama kude de mawo it is wafa nemu yare dia Zahara mission G capsules for mission no fa num G capsules no na che se bia kama Zahara man capsule memedro me se bema de ma bema nyina so se signboard na se obema ntumi nyina so se signboard o ya bema nunum bi na babo awo hidi aba mesha malaria na etete wo the malaria pa na etete wo dia typhoid so na hawa na che se wo bomade ha na wanum hindi aba mesha ne kakra so yo tap on se ni ojo wo ko kai shi drug lane heba no fasene chemical shop ya mo na che se ye wo benya bi Caressic Ventures Fredro Zahara mission the G capsules Zahara man capsules and after Hindi heba mesha Fred Dr. Moa it was 0246 34 0246 come on ya no mu ho adikoro unza me come go for so ka ya no so ka oh the day you budget no se ma ko da ya pe something there you get the ring na my scanner we missing kayani enterprise so papa omu na etu ama wo mesre wo kan wo frefre wo mu sesi na yentunsuo ne mawo na wo fie nya da fie nsuo ne ndia ye fie mesre ko ma yentunsuo kama ema okay nti ye waterfalls wo mu ye expert e wo nsuo tuomu wo baro new site wo ne na ye bia ba clinic ne wa brosa krom hu 0246 26 57 07 07 and I would ever hospital that would 360 capsules aba any be man no 180 no ba no so no 180 na obi hye ho na wo jejeme na mewie na asa na etwi wannom na esiesio na be ma no so wannom na esiesio enu na wo di bomo eye fili bam enum be ma no nom da wo 360 capsules no ban so enu nom da wo 360 capsules da wo ointment twitwu apo no apo so
wo benya bi na unim Dawood eba Mr. Seshini na drone malaria fever wonum na to a wontumi die Dr. Dawood number ni frɛ no e was 0244 64 37 me ba che wo se wo pe ba bia ko journalism school papa na wotumi aka news papa wotumi aye commentary papa wotumi a host program papa na bibia ye papa dia ene na ye Oxford Institute of Business and Journalism ye 2 year NAPTES diploma programs be to say journalism and media studies, business administration, hospitality management, short courses be to say 6 months in cosmetology and makeup cosmetology. Good. Mama can you cosmetology? 6 months in digital and social media marketing. Okay. Yeah. 6 months in radio and TV broadcasting. Okay. And 6 months in video and photography. And you know, uba ya was studio ya show fefe. Yeah, we ya practicals na computer training and so na afen so library ewo ho. Na uria ya sama baby akwa ya attachment. Hostel ewo ho kama. Admission fee 100 Ghana cedis. Kumasi Santa start Jansen ya Bentesti Queen. For 0504 23 40 05 0504 23 40 05 and Tontom JJ wa Babonasu and Tontom JJ wa Babonasu Babonasu and Tontom JJ Miam Babonasu. Hey, me don't ya see. Let's go find it. Oh, fine, papa. Because I know Kolano. Ebeka chamu seman, me na me fry you. Ti me di beba. E wana Kolano di adon ban. To di ba no. E na be ma ni GSA. O de kwa ko tuni wo fa no ho na in case na ehia na ma beji. Na me di manu. E na o di koi. Ti me wo da ku na ba no beka chamu say. Senya wiase maya dinu ana oba na awakoye ne hu ade no so oba ne se so onu be pinyama be ma na hwe me ba ne dia gisa mi dia kola ne da onu ase ansa na wa ma na hwe da be to bomenti e ho na se be ma ne sa akofo ba afofo first one na awakoye ne hu ade no bas no onu wo ho ansa wo ko fa sa oba akoye ne hu ade awo bra wo hia wo de di nka no onye hu ade okay. Enti oba ne kasa no ena onu be ma ne e ka cha ne se beti ebe ye sadia endo onu nko na nunu ne ba ne beti nasi oba ne se de ti oba ne se so onu be penya ma me ne be ma ne e beti na 87.9 ana se be ma ne be hwe me ne ba no mudia eji se onu ni di me ba ne e di da onu oba na asent won pe patade bia wo de oba ne da na se ansan wa penia ma be ma no ahwe wo ne wo ba no enti aseda no kwan be sukulu wo ba no no aduane fato party ma no ana sa de enkyeye mu eni de minti nchine na o kasa no na me bisant adentina o kasa asamo no samusoma akotena se aka asamo na ma oba na nyanta se oba jintuma ni nkosua na afi de ba na se na me ba na ode be yasida me kasa no na entiase anya dwuma ma edane ntabata ma me ni oba no na me de me fi hokoi mentiase sto sansu metie for so adwum yo mo kristane ukura na wo be ma na anya ho ade and what the cocoa fast are ban and why you ban one day but obani in sana be man wo baby wo ha wona na wo mebua enti wan ni yam pata wo na sa ban ni yam pata season obani patch say onu no be man akoye ni hu ade ntimi oye na adu se woni se be man ni obi awo enti di enti na wo so pata no ni kunu na pata no na se wu mbom na wo pata be man no ana so on pattern so on be ma ne ko be ma ne busua fo mu ho ana o ko ka ho so obeji nkosua ena ntuma ana o kan so obeji ti be ma ne yeso anka wodi ade ne be ma ne enti echire na
ọmụ kọ sọfọ mu hɔ no ɛna ɔkɔ ka sɛ saa mpatade na ɔka sɛ ɔbɛgye no ɔngye bi nti mini mfa kɔla no ɛmfa da ɔno ɔbaa no ase wɔkɛ wodi ɛto aso na ase da no na menti ase fa wo ba ne kyɛ no ana kumu ba no menti wanka sɛ memfa nkyɛ no ɔse memfa da no ase 87.9 so ɔka saa no ɛma asɛm ne bɛda ne akasakasa bebree na agyame de me wuni ho firi ɛna ɔne bɛma ne ɛde ntɔkwa na ɛmusu saa na ɔno pake ne nyama no ɔkɔe so ɔkɔ wie no me ne bɛma ne ɛte ɔba me nkyɛ ɔme papa mu hɔ no nso me ba me nkyɛ ɛwo ma na me sa bɛfa wei ne nyinsɛ te me fa ne nyinsɛ no me yare bɛda Konogo hospital first class te me huto me wie na mo yi me kofie no afi de won si ye hobby te me friend so na so mi scanty na won ba ye nche na ba ma na kasa wa di kan wo ba ko dada akola ni wo o ma me nche te eba mi sa ye se o ba ko na akoye ni hu ade no ama ba ma mi nti me ni sha ko February na ye ka mo se eye Akoma akyade Valentine party no yasesem akyade we yasesem Akoma akyade Valentine party akuya on se empempi no eya na ebronya bre no ni ate no ye kunafo we ye kunafo firi ha no mokwa but Valentine kire se wo se kire do enti wo bare na afedi akwada ne condom a short ne condom a ye den enye sa do no en adane adwaman enti Akoma chede no na wasanke ye no bronya ni mo no na ye ne empani fortress ye se ye nte hunu sa ne mani bi e wo Valentine e wo se ye ne matumi dance na ye de no 14 February ye Valentine no na ye de kire do e de kire kunafo e na afa nyanka enti ye nua no mu amu wa abrechirefo ye nua no mu amu all over the country Ghana baby mu wo no ye kai mo say momu amode bo aye no enye say bia aye kwa eye nyame ya atomu a 14th December na wotwe mi sorry 14 February Valentine Day no ebeba so say live ewo Akoma FM ye ne mu ha ye ne wona wadi dem ye ne ekunafo ye ne enyanka ebedidi na ye abom yasa na ye wia yasenya che wonom ntoma ena duku ena ho ne mapi enu nti bomodia se wo behia enemom make say ebi asabre no se won so wantumi anya waye die no a ena niema mu nye se sei eniema mu ayeye kakra ede amaw wantumi anya waye die sabre no a aka na wotwemie no na ye de dwumadie no ebetintim so enti won so wobetumi ayawo de se bia emo ena wobenya na de aba indomie yibi spaghetti bi anwa entade wo man entade bronya wo mahyehyɛ saa bronya bre won sa fam wo mu nhye biem na pesa wo de ba wobetumi ede abasan se enyanka ne ba ekunafo ne ba ena disables no wonom so eba enti eye 14th February ubetumi ede wo mu ano aba enkachi because afei ena ye be ye de no enti numbers no ena good screen so no 0599 814 926 0599 814 0245 30 14 0245 30 ubetumi de wodi na ba se yesika se ye de na ye de aka de ayenya ye no ho na ye de bia market ye ketra na obenu aduane e de amaye no owo Agri Junction 911 Itri 911 Itri Agri Junction woni jata house ena ehwenimu ena Akoma Specialist Hospital atwumaboko omo so na ebe ye free screening e de ama ye kunafo no wo mo beba nti anya daketwa ebutubuti dan be ye bomfrete yankwa ahoma so na afa ye ne ye tiefo so nkodi nkomo ewe ye nua bai awra hosam no eho wugidi se wo ye baifo wugidi so ye krofo asa wugidi de abrantie kan ye no ana say na ti minya mo ball lines no enso krofo adwa wudi de ba bia frefre
Marco, good afternoon. Good afternoon. Marco, Mr. Kacha, I also go out for any matter. Now, there is no movie, no bidder. Papa, be our new because to a man who gave this out here. Or the best and also on from Roba, no assistant. Up to now, the man in the field will be anywhere correct that. It's more for good in the moment than you are buying any matter. Almost so much. It is a major. Yami ensha pa we din ba bia frefre o mi ya pacho ye wa do ba ko di boku atonti ma kanta ba e ma me o ba ha sia en fa di ma di mi aguko ma se do ha we ti pa ni wa zero the so ti then ni ya be ma no entimode pa ni se mo ke bia ni wa no en tro kwa en tro asempa ba ku ni the best Bema, I do this drama. Unyama obey bia enyo. You be bia obviously I was you on obre. Obre say because agina offer one no be sena fanu. The no fanu. Enya jempa. Na gina e chinkwe. Enya jema baba there. E kwa ni ni wonya odisa na sa gudie na awasisa no. O famla yesa eni no wonto no. Yes, I don't know when you go Jobani who cry, oh, so I didn't go and take a what the ones about Zambia as a mother plain well, your best friend. I didn't drop any way to me up, or for about all Sacra as I don't go. I didn't draw yourself. Down some brand or bread. Not all. Let us say, we didn't baby a favorite. Maa Akos Papa B. Original Niger Papa B. Oba otofosi ni Papa B. Akos mi na tun kan o beja fo program. Ebam. Obajo ebe ma so ko fi. Àwọn mi ti mi pe ni. Ana sare si obi opesu ni. Ana si afa beju contact. Eyan so pe ni fo. Gba mi akosia. O di sa mi ni aba ni question bi se afamba bi on ti no ma se. So about what the time I want planting that doesn't mean sound who more cover. Now about no castle the bad dash and him at Matonium. I hope I can't grab them to no matter. What they say, millions and tell you that my dear with you. I see a open nama which is you. Come much a Bermano. Tell me for the idea and fancy. They will go by a blemish. I don't give you about my young Kawan. Also, another picture, every kind of you. And what your man, I the other way, or so baby, that at 35, or so they would the bag. Oh, you maybe I don't call a boat, and walk a tongue. I was having 12 years. Well, then I would win watch it better than about you. You should go but and I do that talk also. And I'm not going to or don't fact, I am the animal. Also, so getting your barrel, or then we show a national game network or Bema or so I just had the man to see. Yes, papa. Ye breno aye bre ebusia pani samie champion ni sports team beto so. Soko nenso ye ka chem se nyame ya adomo a wo kina ye besan atoa so biemu enti se we nya bre an mamu ena mane hawo wo kina ye besan atoa so na won so wa kire wa dwemedin e de Maa Akos nyame ya adomo a e besan hye bi.